Maning iloy mata
Tafia te patasi Hio falling amatalasi Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitua so le vai aso. Usi mai alau whaafafonga, Tala Fou mai Samoa yaso taitasi, ua au mai amo oe ona ole langolango mai ale talofa voucher. O te whatalofa lo tātou watunu a matanga fo ira nei vai aso fou, usi mai alau whaafonga le tautua a mata mai lo tātou watunu. O awa onga o se tasi o iwi tū tāua iso o se tau mawhainga, o le ati ina e o le tamau ainga o se malo ma se atunu e pe o Samoa, ma a le lei fo ina o uina tangata o se atunu, o le amanuia tau mawhainga o le ati ina e. O i tū tāua ia o lo si sira ma mau i aile te tai o le malo, le fionga le tamai te ipa le mia le fionga fia me Dr. Naomi Mataafa, ina o saini ai se marienga ma le pulenga malo fai tū malo, o le ai tele o tai show i saina, a o iai le pale mia ila nasi e singa tau aloa mua mua, i se vala au wha alo alo a tai tai o lea malo. O se marienga o le angalu rue wha tasi ai, le pulenga malo wha i tu malo a lea ai tele o saina, ma le pulenga o mtanga luenga o a onga manga nuu, wha pere universite o Samoa i ni Porkalame, e CTI a o onga i lo tātu utanu, e pe ona whaero ai se li poti le ofisa so upo le tātou malo, e wha pe tolu nia o ngā tūlanga lua i Samoa, o le a wha manu e ina ai. E le whaero aina po ai a o ngā tūlanga lua i tolu, ai mō le malanga tau aloa le tamai te ipāle mia i seina, lea e whai uina le o ngā tonu le vāia sonei, o le au malanga le te tai o le malolo o au fiai, ma le minsta o tupe manisi o wha urulunga, o mtanga luenga le malo e pe o le soifua malolo ina, mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva, o le mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta, Officer City o le wharetupe o le atinae, Officer City o te unga tupe o mawaenga tausi le UTOS, le whaurulunga o mtanga luenga le wā i fafo ma whawhātua inga, ma le sui pule po le Officer City langolango, o le pulenga o le Universitea o ao Samoa. O le ampasa o le tātu o tunu i seina, le fionga lua mruwai Albert Mariner o lo awai polkala me umba, o lea whainga malanga le malo Samoa, i te tonu o le tunu o seina. O le tausanga fou, e ato ai le limas fulu tausanga, talu na whaipaanga le malo Samoa, ma lea atunu o tere o le langi. O le aso e whatau ai le tautua tangata whainga luenga uma le malo o le nei tausanga, e pera sa wha manatu i le whai unga o le vai aso umawai, na manatu ai nisi o le au whainga luenga le malo, i lato ua loa tausanga o le au aunanga i le malo ma le atunu. O nisi o lo ngalu rue pea, e ui ua auria tausanga e malo lo li tai ai, ma ua o le tere o tausanga o le tautua, i le 5 wha sefulu, tolu sefulu ma le 2 sefulu tausanga, i te tonu mtanga luenga i se le malo, ai maisi le mtanga luenga wa onga manga nuu, wha pēr mtanga luenga o le soifua malo lo ina. O le fionga le minstau leo leo wharipui ma le toi fua ta ina, sa ia momori le whaafitai le uwhainga luenga uma le malo, i lona tūlanga o le sui pāne mia. Talo wha le lau fonga fifia, malo le wha malos, malo le on sai mai le nei tai au. O le so, o le asa wha pitoa, wha manatua ia o ngā uma, ale malo. E vi fa ia ia le loto ma le nganga i ia mawhai o nauia manuia mai le nei aso. O whaakor kala me ina e ofisa o komisio ngā luona. Al tātou malo, e amana ia i le sao tā ua au ngā uma le malo, e mese le au whanga luona, o lo o whaatino ima. Ia, o tātou mana tua foli, pēr le toa tele o tupu, ta maali iman malo se la whanga luonga i ngā luonga malo. O fuli mai tua le soi whanga nei, ina o whamana wa ina e le tua te au, mga luenga i hala le ilanga wala au paia. E le whaangaru ina fōi le malo, le tautua i lato ua malo lo ritaya, ma o whaatino le whaiwa le tau siai, ma o sio siai. E le ise whaiwa e asa mai mau, a o nano ta ingo al malo, le patipatia, mana ia lo o tau tinga, a wātau tua ingo al malo, ai mise le atinu. O le upo e whai atua, ia au muum le whao seu, o seu tongi le seu nanga tila, e wha
whaapulou le tuaʻi faamālo le fai o le fai mālo le tautai mālo le tau mālo le tautua atunuu o le tausaga nei na ausia ai le tatou atunuu sena tatia fou e ala o le atunuu muamua o le pasifika o tali mālo o le fono o taʻitaʻi o mālo le taupulega sa mai tauina ma le agaga faafetai lo outou taupati mai ai mesi o le galuega pelagalaga mai auā le tautuaina o pokalame uma o le fonotaga faafetaitele mo le loto atunuu ai mesi o galuega lelei o le vai asole nei sa tali mālo ai lo tatou atunuu e tauala atu i le ofisa o le komisi o galuega le mālo i le fonotaga a komisi o galuega i atunuu o le pasifika pa faatu ai foi se isi tatia e Samoa na ua avea ma ulu ai atunuu o le pasifika o tali mālo le nei fonotaga talu ona faavaina le ofisa tututonu mo lenei faalapotopotoga i lalo o le ofisa o le komisi a galuega a niusila e fiafia foʻi e faasisi latu i lenei afia o le masina o oktopa o le tausaga nei na atoa i ai tausaga talu ona faatino le faalau iloa o le talofa ma le laufofoga fiafia ma o loo faauaulaua ona unaʻi le manulauti lenei i ofisa uma le malo ae mese le atunuu o le mafuaga sa faavae lenei manulauti o le toe faamanatu lei galuega le malo o aga tausili pei o le faaloalo ma le auaunaga e taʻialaina ai le tautua le fionga faualo Harry Jeffrey Schuster o le minstao leo fa le puipui ma le toe fuataina o lo avea masui pāne mia. O le aso whaelonga ino tangata whaingaruenga le malo o le nei tausanga na tau awa i fo i whaelonga e whaatau ai le mautau avea le komisio ngaruenga le malo ua ato nei le tausanga o whaatau e le au nanga mta ngaruenga o le talofa ma le lau fonga fia po le talofa with a smile. O nanga na maua whaelonga le maua e le lātou whaatau ai le mautau ave o le komisio le toi fuataina o tūlafono a Samoa o le mtanga luenga o tiute ma tupe maua mtanga luenga o whaatoanga ma whainga whaiva mtanga luenga o ngā luenga te tele le malo ma whela ua inga ma le mtanga luenga o pisinisi ala manuia ma leipa o isi o nanga le malo na maua whaelonga o le official komisino o sulwhainga pulenga o tangata tā whao mai whafo pulenga wafu ma taulanga o le whalaptonga whaavai o whatungao le Samoa Kidney Foundation ma le whalaptonga o suesuenga whaasaya nisi le SROS. O se sasi era uwhainga ruenga le whalaptonga le whaputunga tupe le lumanai manui o tangata le nupi wha. Na mafu ai na tupu se whaale tonu I tupe te tongi o le pensione a tangata mātutua mo le masina le neo Novema. O whailoa le tūlanga le te fono o le komiti whaafoe le nupi wha. Ma whailoa ai le sunga papali I pānoa tā vita moala I se talanoanga, ma le talamua, o se sasi sa te tau na si le fia le uwhainga ruenga, a o le I seinia le siaki ave le whare tupe le ANC, lea ua tāpuni ai le te unga tupe po o se account, sa masani o na mawai le ua unanga tūma o te le malo, le Samoa Postal, se leni e te tongi ai le pensione. Na whailoa le te fono lea awala o whaasalonga, o le whare tupe le Pasifika I saute le PSP, wa suia ne iai le te unga tupe. Na toi maua lava pensione tangata mātutua o lo tala, I le vaenga o aunanga o meli, ina ua whaasa o le whaale tonu na tūrai mai. O le whaale vela, o se le au whainga luenga, o le ase o atu le aso lea, ua umana sui le bank, sa bank I le nupi wha I le ANC. Ai o yese suinga o le pulenga o manatu pulenga ave uma tu pele fanga yo ye lupi fa ile PSP bank o sui le bank o le to ANC ta o sui le ANC ta o sui ai fatamala ye ne sainir siaki sa ta una sainir siaki le PSP ai o sainir siaki ANC ya matu le ANC Almezo ole siaki le tau te vesene, ole siaki le Samoa Post. E tangata e mai ala e tala ina to pensione. Avatu lo siaki Samoa Post e avele ense, e mai ense. Amalu to lise tupe. Igual lise tupe to. O lise tupe o sui le bank. Ya sa tau fun fa mala le ense dia. Ai, ole sa ya matole account. Ala o sui le bank. Bela na ole ise tupe esa ili o ile nupi fa o fele bank la wa ve ye le tato pensione
ia ai alo fa pena ala tu lo fa mel chamo postia ia ta u tanga tele la tu tala mai amal mole o baturi shaki mato e bank ai fa mel bank wo lise tupe mole si la fia o esa tu sia nei tala o le te fa longo o te le vai se observa alo te fa longo sa li potiere observa fa malulu tu pe fa au te le fa longo au te le vai ai na over ai ile Facebook o sau ai le newsletter o anzi le sia che al nupi fa o le se tupe e mata o to e mau se o spano ho e per le cala ngala u fionga na to e fa le leia la vale taupu ma so issue le sia che il PSP ile Samoa post ya wan ya o le se mea eta sia les ya o tele ane tu news o fai e ilato ma fa le anga ile o nanga ale tatu nupi fa o lo fa o lo tu fai nato tu pensione ia mai le tupe ale malo Samoa amole mole ele o ngaule nupi fa ele o ngau fo ile malo le te fono o komiti fa fo nupi fa le sunga papali I pano ta vita moala I se talanoanga ma le tala mua a lumana I aile talaina o talo sanga mo e anga va aile si seni New Zealand I le solua o le vai sonei o le ua fa lau I lo mai se pepa o fa mtalanga I se matai o le fio anga o sa matau le to fa pa utele I ai fereti puni le tali se pai ai e alo ma fa nau o le fio anga o lo alala I atunu mamao o lea fa amanianga mo le au maju tu o le fio anga I se whirangalo le to fa le to ia pa utele I ai fereti puni o se tasi fo I le komiti fa fo le sa matau Next Generation I le pepa o fa mtalanga o lo ia fa li ai e to e maua tupe ai le to e maua le taimi o le angafa le sa matau Next Generation ma le fa tupe no talo sanga uma a tamama tina maju tu o le no o le sa matau Next Generation wa I longa lo na sao I ati na e le fio anga o sa matau le fa le leia o le aonga tulunga lua le no o ati na e au ta alo fa pia foi le lango I le au fai fa to anga fa lie le tuua o lo fono ala pati to'o o le SNG o le to tele I latou ua fai I langi matua ai ia o ngā le siti seni New Zealand mo tamama tina mātutua o le nuu o lo soifua mai o se mea lo fasili lea o na tau o le kirisimasi o le neitau sanga o le siti seni New Zealand mo tua asina sina uma o le fio anga o sa matau tala matai o le nei vai sa fau E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talo whawaucha mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talo whawaucha e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Anga iloa le www.pacific40.com e lafu ai se talo whawaucha mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olu atasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. O mawhai ona tue whaafonga le tātou tenu le tue whaasalawina o tātou tala mai Samoa. Ia, ai le sui le Radio Samoa lo ngā lue mtautu mai le tātou tenu le tue whautanga vaia tipi au tanga vaia. E se whaapoponga amata o tātou tala peona e whaafonga mai e le tau le valu le tau na le ila. Ia, whapena fo I le itu na sifuruma le lua I le wauli I lona au inatu muli pe o ne yeile nei vanga o le fiafi. Ia, ma le tautua o le tātou au ngā lulua lo tu fantasia tātou tala au ale whaafonga mai o le tātou atunu. Ai a lao se mea ma nai o tele ai paku aku ka kou kirisimasi a ua iai I nei. Nai o tātou mātua po I lātou le wanga waa I le sitisenia ni usilale na pāsia I le vai aso le na tea nei. Se kirisimasi fia masi tausanga fau fia I alo mawhanau a maise nai mātua pe awha pe o aku kirisimasi mo iei niso I lātou o tau no mai nei I le pili le wa pāsia ke ia le maruru inga o le tau ina male lo matua ia se mafutanga ina ma nei a male whanau ia mafua male sitiseni lea sa tātou tapua ia inai masina sauna e vaiaso ia pe ona yeile vaiaso na sei mavai atu nei ia whaftaile I le atua I le fo ia whamurianga o maua nei e tātou tua e uia ele o mwhai ona
maua fo ia nai whanau ia tātou te talo ia i le tua ato le isi taimi ia ma sisi tausanga e anga le leima ia ni usila mo tātou ia ona maua fo i leo se whamanuianga ia mo nai whanau pi ona iai ia le pili le wapasia mo nai o tātou matua ui i leo la mwhaiona e te whaafonga le whaapopongo tātou tala mai Samoa i le tau le valu le aswa tai au pe tātou aulia e siola ma se malosi mai le tua te ia tuelo tu se fua le ngata fo se mātou wola awa le whaawawino whi amunga renga pei o na masani ai. O le whanga solino le tātou por klabe ia se wa inga fo i le talo le tau mara ngata i whalo le tātou tinu whapena fo le ka lena o le whainga whaiva ia ngata i whalo le tātou tinu ripoti mai le ofisa wa i tau i au kilani whanga solo i au fufuanga meise ia nei por klabe whanga solo mara amatanga o le nei fo i wa yaso. Pamawina ila so luas furuma le lua tikiri na me vela fatulanga ina ia palansi mai lona malu mo tātou le nei aso le furuma le valu tikiri langi le leile tulanga le tau mo tātou le so mai le vali tai au whanga solo mai le wauli ia whapena fo le fiafio le so ia ai maise o nei sa video whapena na afia le tano le tau ia maui fo isina malu ia la tau le nei fo ia fiafio lona aso nga fua ele aso antau le whamawina se furuma le valu tikiri na mafanfana lona malu mo tātou lua suma le tasi lona bevela fufoina langi le leifo le tano le tau mo tātou pitai o la iei nei pua o la iti le tai au e nisio nu tutua oi whapena foi ia male malu le savili pio na fia le tano le tau mo tātou le aso antau nisio vahenga panga solo atu tātou le ngatu tono le nei vaiaso ia whamawina ile se furuma le valu tikiri lona malu lua se furuma le lua lona bevela pio na whamawina ia mo tātou le aso lulu langi le leili tulanga le tau mo tātou le aso lulu whanga solo tu le aso tofis fulu ono tikiri ele se fulu lona malu pe ona iai Saunu i whainga malanga mo le tātou tinu o Samoa to mau pelo na vevela whaatulanga ina tolu se fulu tikiri lewa palansi mai e tātou le nefo i a fiafi lua se fulu malfitu lona malu pe ona iai tolu ne timunga nisio vaenga to whaatau nisio taimi ia ai matele la mafo ina langi le leili tulanga tau mantu fo tātou le taimi nei tele ina timunga le tātou tinu o Samoa ia pi kawoso singa whai nisio kaimi i le tu lata no tātou Krismasi male tau sanga fu ai ilo telu tununga mawarunga ole fo ai mai le tua se tau le leimo le tātou tinu o Samoa i le whai ungo le nei tau sanga orona vevela na tolu sfulu tikiri lua sumul fitu londa mo lalo pe ona iai sauni sau whangotanga ia kei mi fungi fifia ka koui oi whangongoka ko ngiela uofe pe ko ngiela ua upenga ia pola lava ko inga whangoka ke le lei ai ia ai me sili matau o lo malam lama ele ngata i whano le a e alu te whangotai au kilani se fulu valu minute tar valu te asu o ngata i whale maumali atu se fulu fitu minute te valu ile po ana nei whanga solo male no whanga one hanga tasi le minute tasu mare tasi le tai au suar ngata i whale maumari atu le luas fumal wha minute e te ale tu la sumare tasi le po ana nei ole no whanga lo mato iei manu kau hets whamawina luas e fulu male valu minute te as fulu le tai au suar ngata i whale ia maumari atu le fitu minute tasu mare tasi ile po ana nei ia mare no whanga wha se enga muri mai pinti whamawina se fulu wiva minute te as fulu suar ngata i whale maumari atu ile se fulu ono minute tasu mare tasi ile po ana nei kalena whainga whaiva mai le so se e pa ia le aso luar vai aso fau le whailo mai ia matua ilangi le leile talo le tau marangata i whalo le tātou tinu ia whainga solo ia iau fufuanga mora matanga le nevi aso ia wala wa fo i por kalame whainga solo ia nai ainga maftanga ma nā tau fo whapinana a mata ongo il sami ia wailu saunga le mu ai lua ngai se whirwainga na le alu te whangotai ia kamaka kuwaranga a whape whaale kongu le ngaka i whale ngā kia ngā iei wa o fautu ina oe male malo si tele malo wa lofa tele ya te oe fa kausa wi el faria yo nga alula ia avele a ingolo ko ru fai o la u fai vale ana maua ale lu nga nga lu le se la ka ra fa ko nga wi E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana,
ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le mavaenga nei pulotu. Whapea le tala o le mavaenga lea sa vesi u leo malona fine o nā whanua. Ina o le alu le teine e tau le taua o lea e sifo. O se tasi o sawanga, whapea le tala e whaatonu nai tangata e o e toli niu. Ai a fea e o na ule i lunga o lantou au fanga. Ai u i lalo o lantou wao, po ulu. O le mapuea la po o le mapusela a le isi tamaloa i lunga o le niu. Na langona mai e le toa le nei o sa vesi u leo. Ma manatu o lo fai loa e te tau o na langa le to i lalo. O nai o na tangata. E iai o na maua le tasi upu ua longo i pulotu le mapu o le tamaloa. Tampena le taua o na whabele o upo sa vesi u leo i ana whanua. Sau ina alu e langa le to i lalo o lo ta a inga. Aua e te fefe. O le a tangata loa loa le vao. Ai a pa ia le pa i fualanga. Sua le tuli a wale li o a inga. Le li o a inga e whapea se tasi mau. Sa i whai a ai. O se li tum ta whanga o le tausonga lea o na whanua. O le mawaenga le nei nā Tala Fou ia lona winga lilo. Ina ua tau nuu le tala le lei ma whaamala malama e misionare le fuafuanga le atua e lavea ina ai le tangata mai le polonga o le angasala. E ala ilona alo Yesu Keliso. Ae molo tanto wo langa masani whaale aso Samoa. E whaia mo tātou le aso ato i whi au mga luenga. Ai a whaifolo le aso, ua te tau o na sua le tuli a wale li o ai. Ua te tau o na tātou tāpuai ma whaaftaia le atua, a wā o ia o lo tātou wala i malo i le whao le tanga. Manuia lau whasonga Samoa. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa. Tasi lima i tu.
teine Samoa ya mala mala male tainga ole sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so kasemana ufa ali ali malu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu ole tu file teine Samoa ya mala mala male tainga ole sua le palua va male sulla tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so kasemana ufa ali ali manu e tile fa Samoa wana ole nanu fa amole mole so te filo malu now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili loloto Si whanga mātango whirsunga ya waino manisi na whantunga mo tātou tawalunga tuaile tautua. Sunga ya ansiava ya tupea atonio maritanto por kalamele na le maufa samamoni pe ona yelan tautua le nefo vanga la fiafi mara matanga le nefo iva yaso miso le tautua le radio Samoa sfulu lima iva tolu a mola soa tayao ala mfano te mo session fa popongo le tautua le na sunga ya ansiava tupea atonio ya ma se fa popongo le tanto por kalame pe ona masani ai Lewa tula bale tanto temile wanti luas fitu minute wote aile tula fitu o folofo mfatano fantu mo le tanto tinu le mau mo le tanto por clame Christian Tuni Roach le mafuta mai Palmerston no fatano fantu fatele simai so lo sami ma lo se fo maruia fatano fatu fo ya la epasefo le fa penana fata simai le nei fo vanga la fiafi sai ni tula epa fatano fatu a paua piol le mafuta mai le nei foi vanga la fiafi le ngata foi le Rita Lennox fatalo fatu ma lor sui fomoria Amelia Mikaele fatalo fatu le nei fiafi solo le tala le lei fanga tu loma fatalo fatu lo uso fatalo fatu simai le nei foi vanga la fiafi ya alo fatu mo e mal fatu mesele no falo la e passe fo le fatu simai tanto por kalame tina nga wang mai kokosi aus Italia Malo le sei fomoria fa tele fa te semai le nefu vanga le fiafi le au pepe pilione tinonga fa talo fa tele au pepe fa tele fa te semai le ia fiafi ya le ngata fo le pelenisio so vale malo le sei fomoria fa talo fa tu fo le tanto tutua misi le tanto por clame ya ile totelo tanto pa anga pe ona ye lila poe paila malo sei fomoria va a lua sala li malo se fomoria fa tele fantasy mai ya maniso ila tu pe mau bali tanto por clame le nei fu vanga la fiafi lila poe le mafuta mai I aukilani malo se fu a malo fo le ngalu lila ni vanga la fiafi na tatu fa dinga fa pisinisi ni on tatala le lo lena pa fa pe le so lo was fana a umaloa ona piki tamatia onga ile asolua male asolulu o vai aso taitasi ona ki mai lo le o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa ile afa o le tolu ile polo kalame o le tuli matangau e o ai fanau ile ngana Samoa awane imisia ele fanau le polo kalame o le tuli matangau male faletua ya Natasha o le saasia ia asolua male asolulu o vai aso taitasi I feel lower so sad. Omega Ka, I'm knowing more. Omega Ka, Sabaleta Mofie. Omega Ka, feeling my loyal Omega Ka. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka. Malole Kesile Omega Ka. Whaongare tau tuana Pacific Easy na masina atoa November. Mama wailo wa noe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tato I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whawo pia tato whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mailau telefoni whebe ai. O lo no foi le tato direct transfer. E ti posi mai lau tupe le tato account ma whamali ina fasili I lunga o le telefoni ma
tino i le lafaina o lau tupe ai ngā whapetoa. Mo le tutongina o pili o le vai, mo li maisi au nanga i Samoa, o lo mawhaina whatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa i o Tara o Tala Fou ma le taulanga whatau i mangele, pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer, e whasawa i lo taimi a maise wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy, o lau paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Tasilima i Fatolu Amo Radio Samoa. O le tātou leina ua matala mo oe pia whapio le solo ua sa whanau molo ua sa soifua. Na e walabale le tā leina ua te tala tolu fitu tā silima i watolu. Whaonga me fole tātou email o le on air at radio samoa.co.nz. Te ale ngata fole lungo le tātou Facebook page, whapena fo le tātou YouTube channel. Awanoa vaanga le namo le whapdianga le whanau. Mala soifua mo oe ile nei fo i a whiawhi tā lofa le tātou walau. Ia ua lofa tā lofa whau si whanua se seo. Soifua manuia tina, ama nea whiawhi. Se kia mea uma. Ia. Ai mamai. Ole aka. Ia ole akuloa papa aveloa ufa mongianga. Ia ole asole ngei. Nga ako iai le fast full fiku o tamaitai leo si ai niu sami mai mtau tu le fanga. Si ai niu paftai foi wa tau nu mai niu sila wa tau sia ma ua malo mo siote o lua ya tai mali pizza. Ai, o le tala ia te oe, ia, tō angai, wa ailu whanau, ia, maua le a onga, ia, ma losi, ia, ona tātou fia ai le ma oli, ia, tasi le whamanu ianga sau, maun tau tanga se tele, o se ai ngiunga, ia, ola ai ma, soi fua ngei ma fuka ai ma kon ngei a kungu le tūmak, ko angai le a onga, sui le ula, whaile pale, whaile kuinga, ia le samang yang ale ngei sau famole mole ia le samang yang ale ngei ai foila ia le au pepe hawet o le mato matanga sau si ia po suoka fo ilon faiu ia le taimile nei le au pepe a fai o e fa longo mai ia li fo la solulu ma mau ia tupe o la famo le mole la to fa po la wa fingo foi ia lo fanga nga e va ku ya kai mali pe mika o kausefo o salai o miliama ia pontai ia ma se ai niu ma tai mali pita fatta i lava sau mo lo wa noa alo fatu mo o lua fa tele vala mai pe mita vala ia manuia vai o fai tu as tau kale tau fanau alo fatu fa tele vala mai fa ingu fala awar kama talofa sau sai fu manuia ya malo la van kau ko ni fi sau ya o famunianga mal faanga o las fango si uso ngalo le pepe hawe twenki o ya soka o ngei e fa pe ato ile fiku suta usanga si uso ya o mangele o la lo vai en fastota ya lo fale ko ko fa poco pe ni sta usanga stede mo e uso ma lo malo si ya mo sto fai lo fionga ya wa ka ko maptanga o ka ko fianga yai alo fakere mo oe ya wa kuinga ya ma o ya la pepe pilioane ya matina la inga ya salamasina manuia ni ya fia fisau faftai alo vatu ala pepe faftai vala mai fa so fuia on le famrianga mai lungo le tanto Facebook page mai a sunema tulanga fa manuia tu le aso fa nau o siona to lua ya taulanga ape a tulanga wa ato ile solo na fast full maleiva te usanga ma tu te alo lova tele mo e faftai manuia tele lo aso soifua ile nei fuanga ole a fiafi ole tanto imeli lo tanu mai apele fa lili fa morianga le aso fa na ole anteli ya se pension tau pa u wa tiano Antonio o papa toe ia
o falefa ia no maa ia po le 4 houses. O le aso wato i eilo na luas furu ma le tolu tau sanga o le alofa e le mawai o le atua mo oisa persons ta talo pe ia tue fua i le atua nisi tau sanga ia ta luas furu ma le tolu se tele e whaonga i nailo o langa ini au nanga tutonu o le lotu mai se lo wola fisoswani i o matua. Whape fo i maua le ola maloloina a walo whianga iai mga luenga. Ia tutusa lo usui po ile 5 ile taiao i ngā luenga se forma le lue tūla i le aso e su ele manera ma le vave le whale sa. E le o le alu atu ua oma le whamari a whamari anga mua a le whaifi au. Vai atu ai fo. Tama le lei usitai ma wha maoni e te lei whamani anga lo bolanga. Alo whaanga o lo nana a kene se tau pau o cousins ia o aunties ia whapenau uncles. Ai afe mafe lo whaanga ma whamarianga ia mo e lo pele lo anti mo e manuitele lo aso whanau mo lo aso soifua ile nei fuivanga ole afiafi. Paulana o lau i meli le tau numai. Lisa so whanau le nei. O le whamrianga o le aso whanau o Sioni sia Naomi whaavae whaalili o Tara. Via le lofa maranga le lei le atua nei a fiafi. Ona o le aso wa ulia mai ai ma le manuia. Ia Sioni sia Naomi lona sifuru malavalu nei o ne tausanga. Ia lofa le atua ia matoi whaapopo atu nisi tausanga se tele mo oe. Ina ia whaonga ailo wola. Ya ma ia moia ya malona fina ngalo ya ai mai se ai le tanto maftanga le tu mau nei la lolangi ai sili ai ma to maftanga ai sili na yo matua ya fa vai fa lili lotina ya tayana fa vai fa lili ya mai otara ya fa pefo ya lo faanga e lo nana ya menga ya fa peo nanas i nei mangele o anti ya Lucy eki lo anti ya Fortino fa lili ya fa silsilia yo lo faanga ya mai ya nei Amelia Mikaele malefana wi mangele God bless you baby girl love you man we tele lo waso soifua wi man we lo waso fanau i ato le solo sumar valu te sanga ya fa mai ya Amelia Mikaele malefamlianga la sofana mo oile nei fuvanga ole afiafi. Famarianga, familia tu le aso whanau o pato mangalei fale New America Samoa. Manuia tele lo aso whanau a pato mangalei ia mai America Samoa pe ona ulia mai le so ia lo aso soifua ia mai a saini tula epa. E ala lai na paulana ne tatu famlianga la so fana mala so ifolo tenu mai tia wasi o ko sia ki kasi ya i vai ngale ka ko boido kasi ka ko pes e ala lai paula nane tatu wa famlianga os fana maso ifua lu tenu mai tau le nei foi vanga le fiafi ia male tatu wa por kalame famlianga le so fana umle so soifua ile nei foi vanga le fiafi ala pese akula kam io kama sa or kamale Ola pese atu ia e fa manui ai foi le so fana umle so soifua mo tatu tenu umarava ia wa ulia mai le so to so fana ma so soifu ka ko fu lo pa ku fu ke mi krisimasi na ko ia o le so le lo ko yo so se on sai mai ale pai fa mon le pai o sai mai se uso aso fana mai aloni tu sani fa mo ia tu le so soifu se uso fa pele fa le tua ia le tu sani ropati tanielo o tu mapo mangele fa mo ia tele le tua ilo wa so soifu ses toi fa popo le tu nisi te usanga se tele wa le fianga iai ma le ngaluenga ia wa ia to fiai o e te ngaluai mai se le lua maftanga ma pasta ropati ma le fanau ia fa afua lo pe le tu lo soifua a lo fa tele mo e le uso pele happy 5 te usanga
i le nei fuwanga le afiafi ia mai a loni tu sani i le nei fuwanga le afiafi ma le whamrianga le aso whanau ma le aso soifua pe o nei i tātou. Ia ma le tautua le radio Samoa sfulima iwa tolu a mo le pai tau ka ua o le apese ka mikiki mai le aini usami e oi ke no uloa ye po ua mo i kama a la ua kilo ua mo Lea pai tau whailua whamonia tu as whanau ma soifua mo tātou atinu o malava wa ulia mai le aso aso whanau ma soifua Atali Uina ese langona o tangata uma ole lalolangi Ai o te pi iama i le tala o le wha o le tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia osana O taunu umalo anga Se malingi ai lai mata le no foana fa atawa ai la soi fua ai le tupu o tangata umalava Ila fela nuai wa o mai le kilisimasi ke fiu e aka ke fiu e siva ke pumai maleko ya ina a ole au ke risiano fa ama malu tapua ina o mafutanga ua mafana fana ua e oto ya iseita se Alleluia osana Taunu umalo ama Se malingi ai lai mata Nena fuana fa atawa Ai na soi fua ai le tupu o Tangata umalama Janita, turn down I wish you a Merry Christmas To all the fast, to all the friends around the world I wish you a Merry Christmas To celebrate, commemorate this beautiful time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing, all of my people from up here to Oakland, North and the South, just singing aloud. I wanna
Taslima ivatolu amo. A umaloa ona piki tamaiti onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu se lau, lua 555 ovalu se lau lua 555. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi fangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Tala Fou le tanto por kalame ya inicio le tanto tinu le mau le tanto por tautua ya male por kalame le nei fuvanga la fiafi fa Tala Fou ya to yata se marutafa malo se fu manuia fa tele fa simbai le ngata fo le pele inicio so vale fa Tala Fou fo ya loni tu sani Ami Robert malo se fu manuia fa tele fa simbai fa Tala Fou fo ya saini tu la epa le mau le tanto por kalame male tu le nei fo ya fiafi ya le ngata fo le fa Tala Fou se uso ya dan ya male mana me ya Ivana ala fantu se mo lo fa tele fa se mai Solomon Tyro ya mai Hamilton fa tele fa se mai ya male tanto por clame fa nga solo ile nei fo ya fia fine tanto fa se silanga o le taina le vanu le tanto por clame tu le penga ile loloto Tala Fou sa mo tu le tanto sumpa le team no excuse fa ile ya su tofi ya pe ma saniai ele Omai Otara Music Center ile tulang fa tau o tau le afolono le fiafi le aise to tongio le nei sumpan su mai tanto fia ma fa marastino fatasi awale tanto so ifua maloloina mawale tanto team no excuse le tuatu si ono paselau Alexander Christian Otara pe yo masaniai ole tanto tusio le va fili male songa awne ngalo saulo mingo le tusio le songa fatasi ai male lo mingo le va fili e mawai fa lupenga o Samoa i sifo tutuila mamanua o nisio tala tu o Samoa wala nga upu o le mata whaio ia le matai le whainga o wha lavelave e pei o wha poiponga o maliu o le so singa o ainga fe sila whainga o paolo si i wha alo whalangingo e ka le sia ma le telo ngangana wha longa fitu sultana le tau na le ofisa lava le Radio Samoa i le toru pātolu o na Hopewell Avenue i Manukau e mawai mo nisi wha mtalanga Pala mai le lua tasilima i vatolu lua tasilima i vatolu pe tanga iane e le Shop Radio Samoa da ko doran se te fai mai ei sau oka. I tō malo si umu o te leto e seu ta filina le naa. Fai ngata pa ia masao Samoa i Aotearoa tainane pa ia silisili o le tua i so o se fata. Tu launa Samoa le antunu upele mo le sila fia si o tātou i tō malo ua mai ata alonga na malanga mai ei le tātou au ale lau mo so oi mai si umu o le a taua wa maua se ipu e ui ina ma forfola ai ua lava lea mo le tampo inga Samoa ma tātou i New Zealand nei fa malo le ta alo fa tausala ua e si lava ia le mo te lungo le tātou ai tū malo e vala au i le anganga ma ua lalo lava la fai le tātou po tau ma vai ma le tātou au ona malanga lea i le aso tolu ia o le masina faulu o lua wha.
talo sanga o le ase foai e te tau a oina talia le nganga whaaftai. O lava maso o se mea e tala whiangai mo nei tama ma le ofisa. So mai le hall a le o Tahuhu Club i le anfiafio le aso fraile nei. So luas fumaleiva November li tulai ono i le anfiafi whaie le Auto Club. No me la valu awa street o Tahuhu. Wala au mai ainga wo. Ia, wala watu i ainga uma, wo mai ano lofa i le nei nuu, tātou to sea anu poto poto. Morisi whamtalanga wha sotai, ia tu talae tula pou olo i le olua fitu, lua noiva, fitu wha luono, olua fitu, lua noiva, fitu wha luono, ia, ma le whanalo tele lava, to whae ono tu pola la fitula, lo sainia le tātou wha silisilanga lena. Mafutanga vaiala i le vaimaunga. Moalo matama whanaua vaiala i le vaimaunga e whaamana tuantu le tātou whono. Mafutanga i le asotuana i nei masina asotolu sifuru masina sumaritasi lua olua wha i le afoleiva i le taiao i le moto maunga langa fuaina Jason i le tasi o iwa Hillcrest Row i Papa Toitoe. Mana tua maina ula fonga whaamalmole. So i fua ulu fingota aviata mole lau wala au le telefoni le olua tasi lua iva lima valu iva lima. Olua tasi lua iva lima valu iva lima. Pole olua tasi tolu lima fitu ono tasi. Olua tasi tolu lima fitu ono tasi. Ia pole olua tasi o valu lima. O tolu fa ono. Olua tasi o valu lima. O tolu fa ono. Ile ava male fa alo. Paulana ne tatu fa silanga le tanu mai tau le nei fovanga le fiafi male tautua le radio Samoa se fulima iva tolu amo. Ia male tanto por kalame pe ona masani ai le nei fo ia fiafi o le asunga fua. Amatanga o fe amanga luenga ia pe ona masani tatu male tautua le radio Samoa se fulima iva tolu amo. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fulima iva kolu amo. Radio Samoa. Bevela a. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu i fale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te aile wha. Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Siliona, oh, ever ilema.
Nai whawhiwhianga sufi floi mo tātou le nei foi a whiawhialona asonga fua. Ia pe ona ia tātou musika sufi floi mo le manawa o ngaluenga. Mai se foi mano longo whiangai ma le tātou tinu. Ina wa mai ale telo o whia ngaluenga o le ne amatanga o le nei foi vaiaso. Sina leo, Rita Sio whantano whātu. Ia, ma e se tatango moa, ma loro se fumanuia whaaftaile whaatasi mai. Ile nei foi vanga o le a whiawhi loni tu sani. Ia, whaaftaile wa mai le tātou por klame. Ina ua tātonu le tu lai valu si mai el whaafonga si whapaponga le tātou por klame. Le tu teu leu penga ile lo loto. Sunga le whaafenga inga pasta poni fonati. Pei ona masani lanta utua le tālu valu ia whiawhiua sunga fua o vaiaso teitasi. Il
fia la fo le ne fia lo mantu tua e va tu se mantu faftai sula nai lo lo fa maluanga le ia i mantu faftai tele ne yaso o mantu maua fa bo poina yaso lo mantu wola mai la fo le tai au se o mali taimi le tua te tia lava lo le malo fa maoni te le o ngā luenga mana o me alofa ma me umana e whaia mo i mātou na e fo i mai mātou whao ngaina a mātou ola i fo ni aso fau aso mātango fia o mou mali atu mātou whaafitai o no lau tau singa e mātou whai fo lao na maua nei a wanoa nei taimi mātango fia wa e au mai e whaatanu i naile mātou pol kalami le tua whaafitai tele lava i lo alofa ma lo anga le lei whaafitai o no o lau whaamalo longa ia i mātou whaafitai o no o mea lofa ese le ngata o mea litino e mise fo i o mea lofa whane nganga o whapena ona mātou whaungaina whaafitai me umalava le tua whaafitai le maafitanga whaafitai frusipi maafitanga whane nganga maafitanga i ainga me umamwheo na mātou loa i le tua lo loto toi ei lo nganga mawai e mātou se awa noa e oa e mafuta fatasi e kalisia ngata fo leo na yo mātou ainga poto vaenga ese uma wai loa i lo mātango fie ma lo file mu ala lo whaatau nuino me umalava le tua me se o mātou fuanga a mātou iei nei o langa male soi fuanga lo iei nei whaftai ono Yesu le wha le tangana e tuina mai ma au mai a fo i mai le soi fualo al pele to tasi ina i maua i mātou le saurutonga maua i le wha moe leo lai wha vavau ia ua maufulnia fiafi mātango fia le tua wa e saunia ma whai fōna te tai mai lo mātou wola e whātau ina le mātou pol kalame le fiafi o le mātou te wala awa tua i atu o ma se e whatasi mai whau mai lo nganga le pō a mataina i le mano lo nganga whau ume uma a mātou upuma meo la mātou tautalai la mātou ftufa iai a mese foi ia o onga mai lau upu lau fionga pa ia te talo le tua ia whauina e le mano lo nganga pa ia me uma lava i mwhaona mātou whalongo mai mo foi ni awa onga tāua e so swani le mau ngai o mātou o langa whale nganga whamanui atu i au tangata Samoa le po mai se lau foi il mātou uma o le a mafuta le fiafil mātou pol kalame te talo ma wala watu whaamole mole se e alofa ma whaamanoina o lātou taimi o fo e nia nganga e whaale me lawe whaasalawe ina le tua le nauna watu o tangata i nei taimi o la mātou whaaluina e tu e seina e whaatawaina wala wala mātou fi whaalongolongo i lo upu mai po i se o onga tāua mani me tāua mō mātou o langa whaale nganga whaamanuia i o tangata le fiafi ai ulawa fo i mai alanga ruenga lepo ia tu mau pe ia tu ele vi inga ia vi ia ele tua vi ia lava lo suafa e whaavavau ia tu ele lava le mamalu o le whanetanga sili lava o ele tua ia watu ia tu ele vi inga o le whamanu ia tu mau ia tu o lava le whaavavau o mai whaatau ba ia e mātou vi ia o Yesu lo mātou lii o mātou te talo atua ele nei fiafi ameni talofa lava lau whasausonga Samoa ma lole so i fu maua malelangi mama ma lole ngā lulue ma lole tau atai ma lole tāpoi fo i whale mauta le yaso ua whaupopo mai fu ele tua i lo tātou ola i lo o so i fu fo i a malo unei ola i am whaiun tātou o lia mai le fiafi le manuia i ula fo i o lo whapenao na alangina fo i le leo rama i tonu fo nisio ainga ia ona o waraupa ia le tua. Ia ae whaafitai le tua e lo mō pe fo i tātou umalava ma le tō tele i tātou. Ia le soifua ma le ola ia whaapopoina ia solo tātou ola i nei olanga ia a ua. Mala au fo i ia le tua nisi fo i o nei o tātou ainga ia tātou nātu i le tua me oma ia ili file mu ia ili whaamawhanwhananga le tua ia i nai o tātou ainga manisi o loo ia ili wala aupa ia le tua ei fui wai tau ta talo fatu ma le nganga fifia
le ngang whaaloalo ni fiafi le tātou mawtanga, le suafa Yesu le tātou le ia o le tātou porklame masani fo nei o le tutu o le upenga le loto ia song 40 tasi, au na toi fo ia le tō au na nei poni fonti, ia tātou mafuta, tātou tal noa ma tātou fitu wha e upo le tua, maua fo i se wha silinga ma losi wha le nganga, a wai tātou uma, ia psoso ni atu le ngango le tua, ia wha malama na upu i lo fina ngalo, maua fo i se mea tāua mo i tātou uma le po, pa tālo whatua i o Samoa nei fiafi, e le au whenga luenga pa ia le tua i o tau, ia tau tau whawhesunga i whawhengainga, ia ma o tau masiofo, tālofa ia tau tau ni fiafi ma lo lava le ngā lulue, ma lo le o staulanga, whamuni atu le tua, ia tau tau, nisi o tāpo i mai, ma maua lea manoa tātou mafutai, whatalofa ia tau tau le au whenga luenga. Ia whatalofa fo i le, inai o tātou tuasen sina, ta māma tina mātutua, whapitol whatalofa ia tau tau, tusai fo i ia maltou tāpo inga, maltou whaivolo whapenao, na whai leaso ma leaso, talo ma tāpo ia, ia vaenga ese o si o tātou tunu, ia me se fo i mātou lau whai taulanga, ia le tua, whamnia le tua ia tau tau, atalofa atua ia tau tau, swafa i sul tātou li, ia eo at fos whatalofa inisi o tonu o whalemai, mauta ngase, atalofa ia tau tau, lofa le tua, pa ia tūlana whamalo longa, ia tau tau maole malosi, ia toi te avo i tua, fo ile inga ile tua ta alofa fo inisio usum tua fa fine o lo maua mai tātou porklame nei pe o iai tonu o falpuipui ta alofa ia tau tau lo fa tu le atua ma so soniatu taimi fo ia o to se ai mainga ia le fa ma fananga ma fa lo teleina o tau fa mni atu ia tau tau ta alofa la ufinga luenga lipo inisio ngā lulue po le ala wal to ngā luenga o lo e ngalue ai au na ai ma tau tua fo il na company ia po whelava se meo e au na mga lue ai po lunga fo il al tele tonu o mauta ma lawa o lo ngā lue mai fo inisi ia mese lava tonu o whatwhinga luenga wata lofa atu ia tau tau le swafa Yesu ma lo le ngā lue ma lo le onsai ia i first time i wai ngā luenga le fiafi ia i le file mua le tua i lo o tau tali watu ia inga ia whatalofa atu fo ni fiafi i le ia malmamalo si o tātou tunu le lo loa Samoa o lo taape i tu e whao le nei lo langi. Po whelava se tunu o lo e mai moa mai ai mai mafuta mai el tātou por klame le fiafi o te whatalofa atu ia te oe lauso mal tu whene ia Yesu Kiriso ma lo le onsai ma lo fo i le soifua maua malangi ma iei fo i nā tunu pe o mātou tātou sa ili manuia ia alofa atu ma whamuni atu le tua ia te oe male ainga. Whatalofa le fiafi nisi o lo o mwhaifo o na asiasi mai tonu le ai o kilani o lo o mafuta mai i tonu ainga i tonu au nei o kilani i ono mafutanga wharekalisia o ainga ngata fuilea i o ni whalewelave ua mafu ai o na tuua ainga ma meo lo au mawai ia whai o e malanga mai ma e tonu au kilani nei whatalofa atu ia te oe le nei fiafi le suafo Yesu le tātou li. Le whangaluina foi se uso stu fine o stei momu nei, toa e mafuta mai ai, ma e whalongolongo le tātou pol klame nei, o se teimi momu le nei whapitoa, le whatalofa ia te oe e le suafo Yesu, whamanuia le tua ia te oe, tu sai ma le tātou mafutanga e le nei fiafi. Ia e whatalofa fo e le sunga ia sau, o lo tu mal fo le nei po, ma lola ma sau nga lue, whamanuia le tua ia sau ma le ainga, ia le tua, ia, whamanuia fo i le tua, e nisi fo in whalongolongo ma le tua nei, whaia, o aso whanau, aso soi fua fo, o ia il nei aso whailungaina, whamanuia atu, tātou por klame ia te utau, e le nei fiafi, ia, ia le tua, o i la tau fo o lo tāpo e mai, ma whafonga mai, ma se lava utau o lo, o paanga masani el tātou por klame leo tutu leo penga le loto. Ia whatalofa whapto ia te oe. A te fo se nganga whaptai el whaifi au ia te oe, o no le whaalu lo taimi, lo whaalongolongo mai, e umil tātou por klame. Au te whaptai o no lo nau le upo le tua. So,
whaftai ma whamanui atu le tua i atu oe ne fiafi ia au oni whaalawe fo se me i atu oe e uma le tātou proklame tātou mafuta le ne fiafi ia te loa bisi fo isi au number 1 supporter si o tolu ne fiafi ono fai fo spisi ono tulanga o nai whaalawe fo i tono si o mātou ainga olo o iai ia le se tasi fo au na le tua wala au iai le tua le sto nai ia ma le anko le au si o tolu le iai le fiafil nei fo i le me olo o iai le maliu ia le sunga fo i o le au na le tua levenanga lua le uso sunga ia reti Filipo ia mai faise tala i le nei fo i au na ai li faise tala e fa mai se momo atu le ngango le tua i le tina le ainga ia foloi ia fa pe fo i le whanau pele ia e tu sai ma le wala aupa ia le tua e le tama le ainga lofa le tua ma fa mai se atu ma fa mafan fnaina ma fa lutele ia e nei vai tau ma taimi fo i a o whenga iai ia ma taimi whaingtao le soi whanga lofa le tua ma fa mani atu fo isi o tātou ainga le po ia fai fo isi si o ma futa mai nā le meolo iai le maliu ia ma ne fiafi ia fa o atu le lo fa anga lo fa ne fiafi ia a pela no taua ia te lo pisi e fo le mato ainga si o tolo number 1 supporter taimi oma ia mafuta mai tina ia malangolango mai le ia malto tele o tau ele misi ia o tau ele misi fo ina mai ko meni ma malosi ma malosi mai ma ia le tato au nanga fafti tele fa manu ia tu le tua ia to e fese o tala le au na nei se au no ia sa lo au na nei na mo lava ngalu e ai lalo ma ave ai fo i ma tanga te whainga luenga i tono le kalisia sa mafuta ma le fo i au na se au na se fo le te tio fa nga ina fo lona so fu e le tu il melevel nei ole te tel sao ma le sao le o onga ma le tu mai sao le me te manu ai me na te mon mo wina le au na lona talo le au na nei na fawina mai le o langa il amtanga ma o uma maltina mata mai ai il tulanga le fainta le o langa ma le mesa ai ia ai o te tai ai fo le au na ia tinga anga vai mai le famolunga ma le loto te ma le loto o lea pe fa tau te le upu me pena ai fai mai sao. So I commend these servants of God for his boldness and how he speak straight and very very determined, and how he rebuke and how he for lele instruct, bring the instruction so that me and my wife will walk in the good and right path of the ways of God right from day one. Mai le fofoino le langa ia le o mana vanga luenga le au auna le whaangaloina ia le fo uso e le amatanga ia ma le tulanga o le whaangaina foi o lona soifua mana o miing tangata whapea mana o mia ni au auna whapea he lui e fo lo o langa ma lo tangata au auna i le tua ele meta o le awane i fefe tau tala le mesao awane i pala ai pe fefe e whaasao le tangata makau kianga ngofo tono lotu ai whaalong ta o le fefe ni te walu esi ai tau tala lai lalo le whaunga mea nao te whaftai e le wauna nei e maa losi le tau tala sao ai ei ma le alofa mai momoli mai le alofa isa a ave ma le mai ave ma le ita ma le loto ita ia se a onga po se a inga foi e le mamoe ia o le melanga e tau o le fuerero o le na ia o le mai ua soona fai la le pelu o le tuana mai loa le awala e fai ei le avaenga ma le avaenga ai winga e ti tauna ma moli lalo le whaunga a le nganga o le tua e fai ei ona
Na o le loto o le tangata, wha maulunga mo le tangata whainta. Ia mwhai e o nao ngāle, le meo lo tau mwhai e tuai, ia le au auna, o nao le alofa, ina ia awane i ta se, awane i wha le tonu, ia awane i maua le taimi i tonu le wha o le tanga, ma tu tonu le lotu. Ia la lava e le o sa o ma alu se le o langa. So e vi ia le tua, e le fiafi wha mnia le tua, whenga i fo i ia ma taimi whainta ia fo i si nei vaenga o le tato ainga vi ia le tua ia o le nei fiafi lau whawhanganga Samoa ia o le tato mta upu nei fiafi ia la tato tau mwhai ina ia whai pe mai ale tato mta upu nei fiafi ono le mta upu nei po le vaenga mulimuli nei po le vae lona fitu fo ili nei o le tato o le tatou mta upu e winga i le whengainga, le upo le whengainga, covenant. E whai asi lo loto, e whai si te le mauti noa pe mai ane, a whai whai la ele mai ane. O le an tatou wha mai ale leia i le vai asfau. Maua taimi o le tua, a whai ai umanei, ia le tua. Ai o le whengainga, upu whengainga. Le tatou te tala noa ai. A lela ua o ese lali tu inga whenginga lea o tātou tala noa ai. O whenginga na tātou tala noa ai, o le whenginga a tamu, ma le tua, o le whenginga a noa ma le tua, o le whenginga le tua ma Abrahamo, whenginga le tua ma lona nuu e ala i le lawele ele o Palestina, o le whenginga le tua ma Mose, tu e whamanatu ai le whenginga wha Palestina, po le whenginga lawele ele, so maile mo le whenginga le tua ma Tavita. Ai ese la le whenginga lea. Ne la tatu tala noa le whiawhine. O le upu whenginga ai tuu ai ma le upu fau. Whenginga fau. A new covenant. Taua la le upu le o le fau. New. Taua. Ai tatu te lei o atu la i le vaianga le tatu e vai ili pe e sāne me o fau. Why new? Why new? Ai sāne mea o tau ai o le whengainga fau. Ai se o tatu wawa ai sina whaama tala ina lai titi au le tau o le upul nei. Whengainga fau. O le upul nei o le whengainga fau. Ia po le whengainga fau foi. E pe o se vainga whaatuspa ia, it's a biblical concept. Se vainga mai le tū whaatuspa ia. O se vainga e whaata tau lea, i le mafutanga fau, ua o sia le tua ma le tangata. Pe ana utau le vaso lentene, o le whenginga lea. O le whenginga e whaata tau tonua, i le tua ma le tangata. Ia le tatu te loa o le tangata ang sala, po le tangata whaingata, ngata whalongata, e peila o fo Israel. No ringo le whenginga e whatatau, i se mafutanga fau, ua o sia lea e le tangata, ma lea tua, ai fausiaina pe established, mai i ake riso Yesu. Pe establish pe fausiaina mai lea e ala i a ke riso Yesu. No ringo Yesu ke riso leana mafuai ona fau. Ma maua le tangata angasala. Seisi mea fau. E mawhai e ona te tai e se mai oia mai le mea tuai. A waola oia i seisi mea. I seisi tu ai ngā whengainga e sili atu ngai lo le tūla fono. Peo na iai ia tangata Israelu. O le whengainga faula, e whati taula i se whaingana sāu nia lea, pe na whataunu ina e Yesu Keriso. Yesu Keriso o le alo le tua e tu tasi. Lea na au maia le tua. I le tangata ang sala. Ma whaao o mai ai e ala ia Yesu Keriso. Se awala fau. O se awala fau e maua mai na o le alofa tu noa
o le atua, e ala ia ke riso Yesu, ai le o le tū la fono na amatu ia Mose i le maunga o Sinai o le whengenga tuai le na. Tau lio le ata atoa o le whaatatia ino le whengenga fōu. O le nuu o Israelu e le mawhai a ona o ese mai i le a mio leanga ma leanga sala. O le mafuanga la na laiona ta pena e le atua le whengenga fōu. Ina ia se i avatua i le tangata anga sala se mea fōu. Ina ia mawhai i lava ona ave ese mai le tangata mai le mea tuai. Ai ia ola o ia i se mea fōu. O mea lava la o loo walu ia ina ma ta ua i tonu o le tuspa ia le whengenga tuai. E winga lea i le whengenga fōu. E meise lava perfeta i e tolua. O Jeremia ma Ezekiel. Na ta ua e perfeta nei le avatu e le atua o se loto fōu. E le ngata e avatu i le tangata se amatang fōu e avatu se new heart. Ai, o le whaataunu ina o le mea, le ala tātou tala noa ai. E le ai lava ma se mea e mawhai ai o na whaataunu ina. There is nothing to make this possible. Pau a le mea e mawhai ai o na maua le tangata le mea fōlea, po le whengenga fōlea. Wana o le taritonu o le tangata, o le alofa tu noa o le atua, the grace of God. Na ringa ese le alofa tu noa o le atua. E ese mai le mea tuai, po o le ola, po longa ma le seiseitia lea na ola ai, e le tu la fono. A mise, o tu la fono na watu ia i le atua i tangata Israelu. E ala ia Mose. Amen. No ingala, whaato am whaiona tupu le melea. Ina ua iloa le tangata o le alofa tu no le atua. Na mawhai ai ona ia maua le mea fōlea. E ala ia Yesu Kiriso. Ai le o le tu la fono. Na watu ia i la tau i le maungo Sinai. O le whengenga fōu. Whengenga fōu la. O le se mea o lo o mai ai ma se folanga. There is a promise. There are promises. E peia fo i o isi whengenga ia wa umontatu tala noai. E au mai ai ma folanga. E ai ma iainga. E ai ma conditionals fo lelo me. Ai au mai ai fo i tonu mangi promises poni. Folanga. E meisia ia whengenga e iai ona condition. Ai ainga. Pe un tatu tala noai. Ili whengenga lea a lea tua ia mamose. Fetalia ia ile nuu ma lea tua wa mali li ai both parties o le a la whaia se whengenga. Tau whai tausi e tu e lua. E a whaia ele tausi e lesi pito. Le pito lea o le tangata. Ia le mea o whai mai e lea tua. O le a ia le maua le manuia. O le a ia maua le malaia. Ma wha ma sinonga. A le tua. O le upu folanga. O le whengenga fōu lea tātou tala noa ai usam tua whawhine. O le whengenga lo au mai ai fo i mani folanga. O mea o le a maua e le tangata. Tangata ngasala ai ua wha tua. Matali tonu o ia Yesu. O le a watu e le tua mene ua fola mai tonu o le whengenga nei. O le mea mua le a watu e i el mea tau o le forgiveness of sin. O le wha maanga loina o ana angasala. Ai le ngata i lea. O le a watu i le tua. Le mea tau o le mawhai o na nofo i tu tonu i atia. Me ka o le indwelling of the Holy Spirit. I stemi tatu tala noa e le mea lea o le loto fou. O le loto fou po ana whiana a matai. Po a whea mawhai o na a mata o na maua le tangata mea tau o le loto fou. Inwards, indwelling. O le mei tu tonu, inwards o le mei tu tonu.
Ai le o le me pito I fafo e pei o le me tuai le na o lai tangata Israel. O le me I tu tonu, le me fou. Lo ingala, o le me lo na lua le na, promise na le tue, o matato o mai ni mau, tatu, tala il tatu mtaupu. Ma le me la lo na tonu. O le a maua I le tangata le malo si anga, me ta o le empowerment of the Holy Spirit, o le nganga pa ia o le atua. Me ta wala na mai fatasi ai e to tonu o le whenga fōlea. E o ne ngalo, a tatu tala noa ai, o le o ngā tu tonu lava, ia leo tatu tau, e pe fōlinga mai. Pe a whano tau o lisipo, o le tala le tusipa ia, o le tala I le atua, ma le tangata. A o Yesu Keriso, o ia lea, na ia whātau nuina, le to e wha le inga o le atua ma le tangata, ina ua mase sei, ona o le pa ua tamu maeba. Ai le ngata foi lai lea, ai wha o fiofi mai e fo I ma le lile o sa tani tonu o le tala lea, na mua mai ala wha le lave sa tani, I le vaha o le atua ma le tangata. Ina ua, a wha ina I le ulua I tangata la, I wha so songa. Pa ua isa ia e fo ia, a tamu maeba. Ai o le tala lea, ina ua la foia nga I le lumana I fuafuanga le tua na tatu lua I la I lea. Ua whaia ina I le li I lea na sau wha leanga le mapitanga le tua ma le tangata. Ina ua wha taunu ina le tua na fola folanga I le kenese tolu luna whai pusuma le lima. Lea na fola atua I le tua I asa tani, le ngata I le teimi na whai ele wha amsinongo lau li ia wa umal pa u. Ai fola atua. O le mele o le atupu le lumanai. O le a whaia ina lesi, I lesi. Le a whaia ina satani I a Yesu aisa. Le winga le nao le tui momo. E le tama le fine lea. O le ulu. O le ngata. Po o lo ulu. He will crush your head. But you will only crush his heel. Lona muli vai. O le tala lale le tatu te tala no. Le fui e tau atangia mai ai. I le saula vo le tua. O langa plan o lana fuafuanga mai lawa le amatanga. E manao ina ia faise to ngiola. Mo le tangata. Tangata lava lea na wha leanga e sa tani le amatanga. E le whātuanga I e tena. Plan mai lava le tua le amatanga se wha o le tanga. Mai ale kene se. Se ia o mai lava. I le taimi na maliu waikariso Yesu I lunga o le sa tauro. O lona whaataunu ina le na. Ai le umai. Na se vaenga na, that was just a portion of the plan of God regarding salvation. Aisa, o le ale ato o toa le whaolutanga. Pe a whai o le ale to e fio mai Yesu, ma ave lo tātou. I le taunu unga o le whaolutanga lena I e whai, o le ale taunu unga. Wala vea I fo le tangatang sala. Wola le tangatang sala, ua ta ua me o tunuina I leo langa le nei, ina ua ia whātua ia kerisu Yesu. Alanga elo na wha moe moe. He has a hope. O lea, to e fio mai la Yesu, Jesus will come back and he will complete his, not only his mission, but his job or his role. His mission. O lana ngā luenga. O le mea na vala wina ai o ia e le atua. O le whaia o le wha o le tanga. Ma ia avatu le tangatanga sala. Ia te ia. La te toi ma futa fatasi. So Jesus is going to come back to fulfill his ministry, his mission, to complete by bringing us to reconcile and live together with God forever. E o ile fa vavau.
Le wau tatu loa, msumtu whawhine, te leo tau sanga, au ngā tūpulanga, le nei anu o Israel, wa nu lei na folfola i ele whengeng fau. O whai atu le whamtalanga na, ia ua nei te ua whapea, ia la tatu me whai ele na me o Israel, un folfola i ele ai. Msalo tatu te au li lia steimi ai, o na folfolanga lo i ele re mia, tol tasi whai upo tol tasi. O longa fulfillment le ai o Israel u wha le nganga, oi, o le kalesia lea, na whai na whanau lea sul Pentekoso, e na ia lo lotu whaatasi ai, iu teia, manu ese. I tu tonu o le kalesia lea. O i, lea o le a whai ele tape na kuro fau o le tua. E sau le tua mamawai. Ia, ta tu te o iai, awa o Yesu le la fulfillina me o mai e a fiai ma le malu i na iai, le physical, literal tabernacle, e le o le tabernacle na, o le eva ai anga, ele me fau le tatu te vai whengeng fau le ai, o le a, e se lava le me fau, o le a saunia e le atua, o le la tatu o te ai, e se vai ngai wha, ne te o tatu, mao atua ngai luma, o le ala ua, whaia, mo wha solo mai au ngā tupulanga ma le tele le nu whaingta, wha awau mai e pēra lātou fultua ma lātou leu stai. Ma soli upu o whea ngainga na lātou whaia ma le atua. Ia, a o sauni atu le, pelana uta ua le perfeta leo Jeremia, sauni atu ia sa uta e halu le ta wheanga fo lea i Papelonia, o sauni le ta wheanga lana. Ai tuli atu le atua lana perfeta Jeremia, e tau le nu, o le a ia whaia le whenga inga fau, a whaia le atua le whenga inga fau mo i la tau, i le lumanai, i steimi lumanai. Whaia tu Jeremia, o le a whaia le atua se whenga inga fau i sui ai, le whenga inga tuai, ma o le whenga inga fau, o le wha moe lea, ma se wha o le tanga mo i la tau, whaatasi manu ese. Pe a whaila tau te talia ina ma tausia ma le wha maoni i a lea whenga inga fau le taimi e au mai ai. O sa auni la ta whenga, sumtu a whine, sa wheta le atu le tua i Jeremia. E longo atu ona tangata, o le atu e sauna te toe wha fawina lana mawhitanga, mai la tau ma whai ai la tau ma wha munianga mo tangata uma o le larolangi. E mataulia la. Lean avele avea i o le valo anga po le perfitanga Jeremia. Wa o li ia na o umala uli ia, tele o la uli ia e fo Isaia, na o avea la tu valo anga, ala lava e ave ta whianga, fo i ta whianga i lunga malalo. O isi na o ua te amaili ta whianga al pito lunga le ngalu i Asuria. O le malola i lalo sauta. Na o la uli ia. Na maua tua i tono Jerusalema. Ai le ialu ta whianga. A o wha noa ai la le au le ia ma o lanto watu wale. I mea ua fola mai e perfeta. Wa watu wha masinonga. Wa watu ia to sao le atua ma mea e tusa ma mea ua fola atu ai. Ma mafu anga wa lai o na sauni le atua. E ave la to e sasa mainu ese. Ai avatu i fo i e perfeta nei ia se upu o le wha moe. And I believe throughout all the prophets, in the beginning of their prophecies, judgment and the wrath of God, to saule tua, but every conclusion of their letters should be or must be a message of hope. A le whai unga uma o la tutusi. E te taua ona lua tuai se fe au o se wha moe. Whai loa tuai lea lofo le tuai ai la tau. Pe vola i il tusi lea. Pe na vo ia. Ia Isaia. Alu lua wha masinonga. Ai o mai le mta upu. Whasa fulo Isaia. Ai tapu atu. Fo Isaia le wha moe. Te Israel fa longo fa pea ianga le bad news as sau e yei fo mal good news fa ilo tuai le lofa le tua ia i la tau. E mai ue fa tali ai o vai.
si ato lato a pa au e pe o a etoi. Whaatelitali lea, whaatelitali le tawhianga le teimi o le a hoa i e sasa e papelonia mane pukanisa. Ai whaatali pea a wai e le teimi e tu e lua tua ile tua. E e lato wha moe moe tu e fo i mai a e o lato lau lele. Whape fo la ia i Jeremia. Au se si lato le tua ia Israel. Wa wha anoa noa o no wha masinonga. Ma mea ia ua mua ta ua tu Jeremia ia na mata upu mua o lana tusi. E tu e tua ina umal tusi a Jeremia o flatalata tu fo i whai unga. Ai alua tu e fo i. Ia ma le au o le wha moe moe. O le au o le wha moe moe lea ua longo tuai. E a matu e le tua le whenging fau mo o tau. E tu e sau le tua. God will return. Ai vaile iei. O lea tangia mai ai. Le wha taunu ina e le tua. I le taimi le nā. Ina ua mahe ale fitu se fulu tau sanga o le ta whianga i Papelonia. Nā latu le tua whaata mai le mea ia nei e sao noa ai. Whaata mai, o lea. O le toe la vea ina, ma le toe au mainga o le whanau, lana whanau mainu ese, le malo sa uta. Ma toe wha i e tua, ina ua fo i le ta whianga. Whina ngalo la leo le tua, ia fo i atu, a watu i aise a matanga fau, a watu i le loto fau, luinga. Mana o le tua atu e fo i mai, i o lato a inga ma o lato lau ile ele, ma Yerusalema, ma to e o le manu. O le aia watu se mea fau. O le valo anga lea po le perfectanga lea. Tau lia fo le tele o valo anga na uta ue, masing na uta ue nisi taimi. O valo anga perfecta i tele lava ina lua ni vahenga. Me ka o le partial fulfillment. O le whaatau nuina i si taimi lata mai lava a ola le tustala, po le perfecta. Ia, o na oti le perfecta. Ai na te lewa ai i le whaatau nuina o lesi mea ma maua i aso amuli. Le alava tātou te anga i atu i aso amuli i le lumanai. Le alana valo ia Isaia le mea lea, i le wha o le tanga ma le toi au maio, mai se wha moe tangata o le tāwhianga. Whaatau nuo i nā lesi vaenga, a partial fulfillment po le whaatau nuina i se vaenga i le teimi lava le nā isa, na toi foi. O atu toi a mata manaia, toi whai pā Jerusalema, toi wha musal malu, toi whai e seru pāpelu ma. Whai mea uma, peia ua fau mea uma. Toi whai tau tu el tu la fono e sera ma. Oka le manaia. Ai te loa. E le i umi, e le i tu mau, e le i mausali le nā whenga inga fau a le tua montangata. A la le whaatau nuina a to toa le a to toanga le whaatau nuina o upu i o le valo anga lea. O lo o iai pesa iai le si whaatau nuina i le lumanai. Le lana whaatau nuina ina ua fio mai Yesu. O ia le lena valo ia moni lava Jeremia i tangata o le nu o le atua. O le aia au maia le whenga inga fau, mō i lātou. O ia le a maia le me fau, e sui e le me tuai. Se o tātou whaita wina lava le Jeremia le tolu tasi, le peo na talanoa atuai. Whai po tolu tasi o lo whapea, o lo whetalai mai o, whauta. E o i o naso, o te o sia i le whenga inga fau, ma le aingo Israelu. Ma le aingo Yuta, te volta i mile lua malo, Israelu lunga le nao e Asuria, la ua le manalu le la tau ta whianga i le te mile a. Ia a o Yuta, ia le i le malo pito i lalo. Efa mai, o te o sia i le whenga inga fau, ringa Israel uma, the holistic of Israel, lunga malalo, e o sia le tua le whenga inga fau. Fa mai e le pei o le whenga inga na o sia ma o lātou ta mā i le aso na o tango ai i o lātou lima. E au mai ai lātou mai le nuo ai kupito. O lau whengainga lea na lātou solia. O hau fo ina o ino ai ia i lātou. Ua whetalai mai a Iova. O le nei le whengainga o te o sia male ainga o Israelu. Pe ama vai i aso, o
o lo fetalai mai e Iova, o te tuina la utu la fono I to tonu ia te la tau. In their hearts. To tonu ia la tau. Ma o tusi ai I o la tau loto. E fai fo ia uma o la tau atua. O I la tau fo I fai mo, o I la tau fo I fai mo nu. E le toea o ao, atu fo I le tangata, I le la te tua o I, ma le tangata I lona uso, e whape atu. Ia utou lo Iova. Awa e loa au e I la tau umalama. O tangata nuu a toa maali. O lo fetalai mai e Iova. Awa o te wha maa ngalo. Ia la tau a mio leanga. Ma o te le toe mana tuaina. A la tau angasala. Mai foi la tu se kelu. Finkon ta upu tolu ono. Tolu ono na ia le toi a mainga kelu. Tara fai pulu se fulu lua tasi lua e tai toi mawai foi upuia tai pia upuia o te avatu ia I la tau le loto a ano le loto o le loto fou tu si o la tu loto la tu la fono e le tu si le papa ma ai tu si o la tu loto fenging fou le ia le tu tilo kelu foi ia o le vai taimi o le tawhenga, vai taimi lawa iai Papelonia, lena I tu si ai mea. Lano winga, o le ua toi wha manatu atu Ezekielu ina ua lata ina o le a le tawhenga. Le whenga le atua. Ko ki asau le atua, le la umar fitu fulta usanga lenga whai mai Jeremia ai tātou tele I o mai. Sauni tā pena vailu loto tā pena aisa, e toi sau le atua, ave tātou I o tātou nuu. Whai ese mea fau, ha mata le whenga fau. Whamanatu atu Ezekielu. Le alawa lana alatu le tua ina ua umar fitu futa usanga le tawhenga. Au mai. Whai na amatanga fau. Whai mea uma. Aina toi fo ia paala. Oka. Toi fo ia I le amio leanga. Toi fo ia I le te e male. Whateu te e atu I le atua. So ese la le matanga fie o upu pe on tatu whalongo longoi. O le whatu sa nga I le mele na tupu ina wa ese mai ai kupito le nu. Ma mai ai tango le tua tusi le papa maa I le tu la fono. Mai le o te le tu tusia whapena le tu la fono I se maa. Ai ole a o tuuina la o tu la fono. I will write my law in their hearts. In your heart, in the tablet of your heart. I tu tonu o le maa o lo tu tonu o le loto o le tangata. O ina leo le atusi ai. E le atua lana fea ngai fou ma le tangata. Fai tau foi lai mata upu e peno foi tu Ezekielu tolu ono e po lua se fulu o al tolu lua ia maltusi le a Jeremia. Tātou te loai. E watu e le tua, e toe whamanatu e le tua, e promise e tua I le tua. Nai tā uai fo ufa pēna te toe wha poto ina, ia I la tau, I o la tau lau ele noinga, o lai tala noa I le toe wha fo I o le tā whianga. Toe wha mamā I la tau, e a watu le o le fau, e wha mai a watu le ingoa fau, e tu I tu tonu le loto fau, ma le anganga fau, wha mai tau tino nofo I o tau lau ele e wha mamau. Amen. One ngano ta wol mele fatuai. O se fa taunu uina le na e lei fa taunu uina a to. E mo ina foi. To yosi fenga. To fa tauina tu la fono ma mata se am tang fo. Ai last ele umi ele I mautu. Aisa. Langa yele si there is a real thing to come. E ele si me siliatu le moni ma le lo loto lo na taua. Ile lo manai. O le fio mai le o Yesu le alo le tuol te mai mamoe. E fasia mosi ai le taulanga. E fai ele fa manga longa o anga sala uma. E to e fa tuina mai ai.
I le leina lava leo ta vita se tupu, se tangata nate, wha fo isia maia le ta whianga. Pe avi ese mai ai le tangata mai le polonga. Ia ma mea leanga sa ola i le o langa tuai. Le o langa tuai. O le whate tali la le lalo langi mo le nei whianga inga. Leo wano ia nei e perfetta nei. Te leo perfetta nei, msalo se vai mea pole. Ono se lau, ono tupu, tausanga, PC. Ono whate tali a leo tangata i le nei whianga inga. Ia woa ina la asia mai le vai taimi o le whianga inga fau o lea lawai whaatali. Tangata i le whianga inga fau lea. Tala e winga le whianga inga. Lewa eko mai tu tonu o le whianga inga fau. I tusia evangelia. Ina ua whae loa mai lava Yesu. O ia lea ua whae loa mai. Ia i tātou o ia o le whaatau nuina. He himself is the fulfillment of this prophetic word regarding the new covenant. O ia e whaatau nuu ai. Aisa, o le taimi lava wa lata pōpua ngau Yesu. Whato asau noa ai Yesu. Ma whaelo atu. I o le a amataina lana e kāre si e lunga le whangai lele. Taimi o le latu tāle suanga mulmuli, latu paseka mulmuli, o lo i le matei o lusu ma le ono. Lo iei tutonu nā, matai le whai upo e lua lima lua ono, lua fitu lua iwa, o lo iei le whainga ai po le tāle suanga mulmuli le paseka Yesu. Ma ina si ia Yesu, ia le ipu mai e whape atu, o le ipu lava le nei, o lo toto, o le toto, o le whea ngainga fau. Whea ngainga fau I lo lava toto. Na fo iei upu nā, ma nei fo I o tu singa luka, non wha upuina mai, o le whea ngainga fau, luka e lusuma le lua. O lo a mai ai, ia le whea ngainga fau lea wa, wa sau no ai Yesu e whae lo atu, o le ipu le nei, o le ipu o le whenga inga fau I loo lava toto. Nau whai loa mai Yesu, le winga o le whenga inga le na walo ia mai le whenga inga tuai. O le whenga inga e whaati tau o ia e maliu. A le fisili, aise ai maliu o Yesu. E maliu Yesu, mo le tangata anga sala. Anga le tangata anga sala. Ele maliu Yesu. Ele sa unua fo Yesu le ipu le nei o le whenga inga fau. Ringa e ele te mi malingi e lo na toto. O ia mafuai. E mafua ono le tangata ang sala. Tau mwhaileo Yesu e whaile whenga inga lea. O le whenga inga fau. Ina ia toe au maile tangata ang sala. I lo na tama. E whamaila apostolo Paulo e le Roma e lima whamaia. Ua mawai fo ile le lenga o I tātou ma le atua. For what Jesus had done, that we have the reconciliation. He reconciled us back to his Father. Mo le lenga. Te si whauponga, o le a whaia poua, uma fo on whai, tu sa maupua Paulo, le tongi ola. O tu tongi e Yesu, le tongi sala, o ata tongi sala. O tauna otil tangata yanang sala. O lea ua whaia Yesu le lenga mo I tātou. A vai ai tau I whenga uma, zumtua whawhine, nei mau whenga uma e, se pe wholele, e pe inga whatu mai nunga o lesi whenga, a tasi ala autu, one intention, one goal in the mind or heart of God, is a redemption for mankind. A mata mai la mtanga lola matanga fie na wa wai mai o le whaatulanga ina o nei whenga inga uma ale atua malitangata. Misa la mata mai a noa. Tātou wai la matanga mai a noa sa whasau ina le atua noa mai le lolo. Ma amata ina ai se lalo langi fau I le ainga o noa. La o loa mai ina le ata ole. Al salvation, redemption, tongiola. Amen. Ona toa le lolo, le alme mo mua no na fai, fasi le manu, ai fai ele taulanga I le tua. Kill the beast and offer a sacrifice, o le taulanga whaafitai I le tua. O lea, aisea,
onga o le wha o le tanga. Ale le paka mai le waa. Le paka mai le waa no ile. Ile a fo ile i pea o le sami la e. Ka fea mai ile le waa o le to ina. O i ngā lenga se fea la tau. A walu noa e le wood. Fai ai le taulanga e whaptai ai le tua. Ona o le wha o le tanga. Sa vo le ia Abrahamo. Sa amataina mai Abrahamo le fausi e ina o le awala e wha. Ho mai ai la le wha o le tanga lea. Fia maua se tangata. Fia maua se tangata e ve ai o ia manu. A vele nuu na e maua mai a se ainga. Maua mai e ni tu ainga. A ngi tribes. Maua ai leo se nuu mai tribes na. O tribes la ngā ma le nuu na ua maua mai se malo. O tu tonu la o le malo na. E matuli amata mai tangata le rutasi. O Abrahamo. A tu tonu la o le malo le na. O le a filifilia ai ele tua se ainga. Se ainga. A me mo mua le tua. Whaing filifili le tu ainga. Ang filifili le tu ainga o sauta. E o mai umai le tinama le tamau Yesu. Le au sauta uma Maria ma Yosef. Piki le tangata le amtanga. Piki ia foilele ia tribes. Maua le malo, koe piki mai kukongo tribes poli tu ainga tasi. Ia se ainga, se pui ainga, maua mai se ainga, se tamama, se tina, se awala mai ai, le tamalama lea wa leva na fuafua e lea tua mai ari kenese. Lea o le a whataunu ina, e ala ia Maria mai Josefa, ne tamalea o le wha o le tanga. Al fuafuanga nana a mata mai a ia Abrahamo. Maua le whanau e Jacopo to sfulma le lua. Maua mai ai ia le ainga o Josefa pe o nautaua. Maua mai ai lea mai le tu ainga o sauta. Le tama Nazareta e ngoi a Yesu. E mataulia fwoi la Mose. Fausia ina e le atua le teimi o Mose o se teimi le na matua. Tu tupu ai le nuu o le atua. Le whana whanau ma tu tupu ai le nuu o le multiplication of the nation of Israel was the time of Moses. Within Israel. Whana whanau le nuu o kosena. O tu tupu ai ma ua malosi le nuu. Ea, la tu voleo le atua whaongala na uauna o Mose. E ave ese mai ai le nuu. Mai tu tonu o le mea na polonga ai. Ai ave le nuu na folfolaina. Save them. Release them. O le ata ngai ai tonu ina ale. Mea atolea. O le ata o le wha o le tanga. Ai kupito o le ata o le lalolangi. O Mose o le ata o Yesu. Le whaola. Alu Mose tai mai le nuu sa polonga. Same ministry as Jesus Christ. Jesus came and took us away from bondage of sin, from slavery. Vese mai Yesu i tātou. Whasau loto mai tātou mai le mana o leang sala, le malosi o leang sala. Malana whasalanga. Vese mai tātou. O le ata o le wha o le tanga. O le esoto, o le ata ua. Mo ese mai. Mo ese mai. Mo ese mai la tau. Le winga le upu esoto. So le upu palangi vo le exit winga. Ua ulu fafo ese mai. Mai le mea sa oti wha le ngangai. Lea ua tuli matai. And they walk and visualize their destination, which is Canaan, the promised land. Whapena umala le ata o leo langa wha le nganga le tātou te iai. Ave se mai Yesu i tātou, mai le polonga i leang sala. Tai i tātou, o lo tātou ui le tunga wao. O lo tātou ui le whaingita o leo langa wha le nganga. Ai eilo na taunu unga. O kanana fau. O le promised land, o le langi o le ola e whawawau uma na saunia e le atua. Mo i tātou.
And that is where God wants us to end up. Maua I tātou le wha moe moe o le ola e wha wawau. Ia tātou lofo I lale, peango whātua le tau tano le building o, build uping o whenginga ngei e build up a ngai I le mea e fatu a ngai I le autu o le mea o lo fina ngalo le atua. E te tauna a mai ai le whenginga fau le tātou tanoi. Sa fo le atua mai tā vita. Sa fulfulina fo ia tā vita. O le atupu mai ai a teia, o lo na, his root. E sa wale tama, e sa wale tupu lea. O tama leo le leo mamoi. Na te lavea ina ona tangata. Ai o le toe fio whaarua mai lao Yesu. O le a ia whai ai le wha o le tangatele o le tōngiola lea. Mo Israelu I le taua lea ta ua le taua I amaketo. Sau o ia o le whamasino, a o ia fu o le tupu. He's a king, and also he's the judge. Sau o ia whai whamasinonga. O ia o le Mesia, o ia o le tupu, le alo ta vita, e ngai mai Yesu e toi tuli mata I le no fua lon ta mao ta vita. Ina ia whaataun uina ai le whengainga. Le whengainga le atua mata vita o lea. O lou nofo a lii, ma lou malo, e whaababau. A le whaelai sau Yesu lon toi fio mai. E whaataun uina le whengainga le atua mata vita. E ala I le millenniuma po le malo le millenniuma. Ai mataulia. E whai ai e Yesu le whaao le tangatele mo Israelu. La vea ina I lantou mai fili, ai whaao la ina e fōi ma wha. La vea ina ai I lantou. Ma li liwa Israelu, ma tu ina atu o lantou o langa, spirit, to spiritual, turning to God and give their life to the Lord Jesus. Receive Jesus as their Lord and their Savior. Time of conversion. Taimiole li liu matu inatu e le taimilea o le wha o le tanga. Amen. Tō mai lole le whengang fōu. Ai o mai le whengang fōu usum tua wawhine. Lea ua whaataun uina I a Yesu Keriso ia lea whenganga o ia lea o le Mesia. O le atu ina atu lona toto e whai ma whai longa o lea whengainga. Whengainga fōu. E ala I le wha o la tanga ua ia saunia mo le lau langi. Le umon whaatau no. Le vaenga mo mua o le ngā luenga, le ministry e Yesu. O le wha o la tanga. O lona toto. Ua malingi. O le ipu le nei o le whengainga e lo u lava toto. A whaila e le whengainga e le whengainga fōu. O lona winga e fōi la mo le whengainga tuai. Winga le o ma I le whengainga fōu, winga e le mea tuai, o le o fōu, a winga sa e le mea tuai. Tadu tal no le whengainga fōu, no winga sa iai le whengainga tuai. O le a le whengainga. Ia le ua. Le umalmalama, pretty obvious. So far, we know this covenant and old covenant is the covenant of the law. O le whengainga I le tūla fono, po le whengainga le tua mamose. E one ngalo li si le whengainga ese le tā ua I whengainga le tua ma le tangata, o le whengainga le tua mamose. O le whengainga, actually o le whengainga le tua matangata Israel. Ai ngā represent pena tua I mose le wā, ngā ke receiving on behalf of the nation. Moses was the representative of Israel. O ia lea na tinga aina e alu whengai ma lea tua. E saua e sele mea o ele nuu le maunga o Sinai. Amen. A tātu tala noa lai le whengai ngā fau
o le whengainga lea e ala ia Yesu Keriso, le o montatu ta ua momua, ai whaata ta wina mō le tangata whaatua tua, sa avea o ia matangata ang sala, a o lea ua whaatua tua, maliliu mai ia Keriso Yesu, o le whanau le tua, o le Israelu, po Israelu whaale nganga. Elena o Israelu e la vea i le whengenga fōlea, usom tō wawhin. E la vea tuaima i tātou. Aisea, langa le fulfillment le la tātou o tātou i tātou e nei a leo le waso lea. Te lea o le whamauninga e ala, i le e ka le sia. O ne ngalo usom tō wawhine, o le e ka le sia. Le tātou te loa o le e matua fo le dominate tangata nu ese le taimile nei. Ai ole amatanga, a ole fina ngalo le tua le amatanga, ole e ka le sia a Keriso Yesu mai le aso Pentekoso. Ole e ka le sia e te tau ona lo lotu whaatasi ai le tangata i utaia, ma le tangata nu ese. Ole mafu anganga ole e ka le sia. Amin ole mena leina whaia le tua lana e ka le sia, mai le amatanga. Ina i mai whaatasi ai le uli ia. Iwi a sa whainta, iwi sa telefina, iwi sa te e utaia, tangata nu ese le taungo mai tono le ka le sia le amatanga. Ai nanga lue ale ngango le tua mwhawhaingo fiona a mata. Mena anta ule e tangata nu ese le ka le sia Jerusalema le amatanga e le inisi. E se ana whaianga o la tau le amatanga. Salo e mulmuliane wo ye tangata nu ese. E ala nei loa tātou te loa, ia o nuka fo i o mai e fiopa e whamaia e o i le malu e a fo i o e tāpua ia e mataulia o ina e fo i lea e fo le politito po le tu e atu e whapito mo tangata Gentile, tangata nu ese a o isi vaenga uma e le talia i tangata nu ese na tangata iuteia e mai se lava le loto i o le malu ai le tatu te lon fai fo le kalesia le leva e fatua le kalesia i Antioch. Sa le leva un tatu tau fo le mele. E fatua le kalesia Antioch. O le kalesia dominate pe to tele tangata nu ese. Ya e mulmuliane. Wale na nu ese. A ua iai fo i matangata iutea. Tono le kalesia lea. Telo no wha maoninga i tono le fionga le tu. Tatu te lo le tutupu whatasi mai o le fina ngalo leo le tu e o mai whatasi i ai tu i e lua. O le telo e ka le sia na tusi e la apostolo o Paulo. E ka le sia e fifilo inu ese matangata i utaia. E ia nai vete na inga e nai whailonga lanu e inga i nai me whapena. Ai tatu te loana na ola whaatasi mai le taimilina, do lotu whaatasi ai, ia tangata nu ese, ma tangata i o tai aisa, o le whina ngalo leo le tua. A le winga fo i o whalawa le whaafeteina ia ave le aso le Pentekoso, i le malu e ainga te tasi. Whalawa le whaafeteina. Lono winga, o le nā mea, whalawa, Amin e leo whalawa le whaafeteina, o whalawa whaafeteina, o whalawa ua whaafeteina. O luinga o whalawa ua whaafeteina. E angasala e lesi whalawa, e angasala lesi whalawa, e sea, o le winga o le whaafefete, o le angasala, e le lea. Le winga ngā whaatus pa ia o le mea o le yeast, o le, e le lea. A lela ua ave le malu. Ai o oloa i le aso le Pentekoso. Saulo le nganga pa ia. Na pauale na o le awala e mwhai. Ona wha mamaina le uli ia. O le toto Yesu. Ma le mana o le nganga pa ia. E mwhai e ona wha mama wha atasi e ala uli ia. So they were both guilty. Under the power of condemnation. Ko orua umalea. Anga pauale mea e release ai la ua umaia. Me ngai whinga wai Paulo. I mean, si wha umak pela tala.
me fo le pawal me release lo di ala ina ua whaatua ia Yesu Keriso e mawhai e ona ta ua mi utunuina ma wha mangano me ngai whinga ua i tele la apostolo Paulo iana tusi i e karesia isa mai Paulo a wata mai outou te e sili atu le lei outou wha au le atu i outou le ai e tusa uma outou e le sili whanga le atua e anga sala tangata uma ma ua le o ai i le vi inga mai le atua wha mai Paulo ia Roma anga sala uma o lua ko lua. You are both guilty, you are both condemned, so you have to know this only one thing, and one only. You only need to be justified by faith in Lord Jesus Christ. Tasi ale mea e te ta'ua mio tonuina ai, o lua uma i e ko lua ang sala uma, o le wha atua tua. I a Keriso Yesu. E le o sisi a mea, e le o lautu la fono, e le o laulotu, e le o le tele o mea, po o le mawalunga, po le tauta ua, po le alava le mamalu, po le anganuu, le ai ma se mea o nā mea. E le lei umai si mea nā o whaetuai, le se mea le ngai. Ai lei ma se mea o mea nei, e ta'ua mi o tonui nai tātou. We are all guilty. E paula le mea fufulu e se aile tātou tausalaina lea. O le whaatua i le toto Yesu Keriso. E mwhai ona maua i tātou. Ia le whaamanga longa. Ma le whaamamai na moni o tātou anga sala. Na. O le whetalainga la Yesu e pe ona. Na. Ia la fsiri le msiri. O le ala le whengainga. O le whenginga lea le atua mamose, o le isi le whenginga tāua, na, umon tātou e na. A tātou tanoa la le whenginga fō, o le whenginga lea, e ala i a Keriso Yesu. Mai lea, ua tāua le tusi e peru e valu lunu fwe po suma le tolu. Ua avea le whenginga fō, ma awala ua tau tuai nai le whenginga tuai. Whalongo i fwe po suma le tolu le la fwe tauina. O lana feta lainga lea, o le whenginga fō, ua tau tuai nai e ia o le na mua po le whengenga tuai. A o le mea ua tau tuai, ua tau au ina vai vai atu. Ua lata lea ina mawai. Whamail tangata e peru le tu si e peru e ave fo i tangata e peru. Se so ia kou ke whanong te tāma o tau sisi lava i le tau mea tuai le na. Aizea. Le ua mai le whengenga fau le alofa tu noa o le atua. O le mea tau ngau tau loa. Wa o mai le mea fau. Ua tau tuai ina ai. Ia po ua ave ai le mea sa iei mua. Ma mea ua matua tuai lava. Pa mai lao le mea tuai le na. E tau au ina matua vai atua. It's getting weaker and fade away. Ma ua whamai walata ona ma vai atu. Lele winga o le mea. Le winga e o sau nia e le atua, sisi whaupunga, nisi whaupunga fau e tuu i le whenginga tuai. Ina ia whaafau ai, ma whaamanea i le, change the wording and the setting of the institution, of the constitution, to make sense and bring a new sense of a new law, a new covenant. Ele ai, ele whapena, ele wape wa sui ele tua ni upu. A e sa ua ta ua i o le whenging fau, la le whenging ale tātou te whamei fau. O le whiseri, o le ale mea fau o lo i aire nei whenging fau. What are news? O le ale mea fau, o a mea fau. Tātou tala noa lea, tala la amata nei, tātou tala noa ai, au te lo ele umawa, e whani mea tāua. There are 5 elements. Mea tātou te loa, o mea nei. Tātou te loa ai le ese mai te leo le mea tuai. I le mea fau leana, whaia Keriso Yesu. Whāwaenga, tā ua lava. E loa ai le ese senga o le whengainga fau, na whaia Yesu Keriso, mai le whengainga tuai,
o le mea na ave ia mose po le tulafono. Po ni mea fau ua suia mai le whengeng tuai, ai ua whaata waina ai le whengeng fau. O le memo mua ua suia i le whengeng tuai, ua avea ai le whengeng tuai ma whengeng fau. Po ua fau le whengenga, ua le toi whaunga ina ai le mea tuai. O le hana mea fau, o le mea fau mua mua. O whai ngā taulanga. The change of the sacrificial law. Tu la whonu I mea tau whai ngā taulanga. Sa lolo whaalau atu mea I e wha. A le umaun tātu talanoa, ion tātu talanoa ai le listeni. O le mea na e lo le swinga te le tātu talanoa ai e le vai asfau mau I le eli. O le melo na lua. O le suia o le tūlanga o le whaitaulanga. Whaitaulanga sili. Ia o le mea momolenga o whaituai o whainga taulanga. I manu. O le mea fau. E le toi mana o mia manu. Langa o Yesu o le tumai mamoe. O le melo na lua lea. Le ai wa le toi mana o mia. I au si taulanga a sa le vi. E tau o mai ai se awala e wha maanga luina ai a tātou ang sala e pe o na iai le lātou. Nā le ngole mea. I e lātou whainga ai foi lea. Po le lātou feast e ta ua ole aso le tong yola. Tasia le tangata e whaina alu tonu awe le tong yola. Wana o leo staulang sili. Ai whaatasi fo le tausanga. A le mea la leo suia. O le oto iai. O le oto e mana o mia le whaitaulang sili. Arona. O lea o iei ke riso Yesu. Tātou te taltalaina. E le vai aso fau. O le melo na tolu. Tātou te lo o suia. O suia mai le papa ma. A ngai e le papa o le loto. Le me fau. O suia mai e le mea e ilo atu I fafo. A ngai e le mea e le ilo atu I fafo. Ai moni to tonu. What we call an inwards writing of the law. O le external le kako ke vai ele me tuai, ele whenga mose. But the internal, auto tonu, le whamai, e suia mai le mele na, a ngai ele o le a tusi ele tua o lana tu la fono, I to tonu o le loto o le tangata. Ia. No whaatata tua tātou talanoa I le vaso le la zaunei. O le taimi o le nganga pa ia I le aso le Pentekoso. Na I loa I le mea faule na. Nā lawa I loa. Now you got the clue. You know, when was that start? O na whea na amatai le mea lea o le loto fau. Amen. O mai le tua le mea fau, le mana fau, I tu tonu o le tangata. E ala I le nganga o ke riso Yesu. Le ana awina mai, e au mai le pahoa ma le malosi e. Io tātou loto e whai ai, mea le lei mo le atua. Amen. Ia, ma le mea muli. Uma loti tā lātou le tātou leina. Suia ai ma le mea muli. Suia ai e le atua ma na folfolanga. Tele I o folfolanga na whai e le atua I le nuu. A o mea e mawai. Mea e mawai. A o le suinga la o le folfolanga lea. Ia, tātou noa e vaso lea. O le folfolanga, it's a promise for eternal things. O mea e whaamavau. O mea e tū mau. A e le o ni mea e le tū mau e pe o na tele, whaamanuianga, e le tino na mau e tangata o na folfolanga na watu e le tua. Tā lātu tātou leina tolu fitu, ta se lima I watolu, lau mai so fina ngalo, ia e fo so silif sil mai, ia
tala tu tatou leina nei fiafi lau mai pe a whai te fia lau mai ia e lei o le a si a matatu a te tali a leifo tatou lau ia ua umatu sisi vaenga o le tatou vaenga mo mua o mei e wha tatou te fia whai uai te loi umalelei alwa aso le la sau nei tatou tala noe mei ni e wha e le umalona sosia malona matanga o fie i le whengenga fau ma le mea na suia a toa e ke riso Yesu ina ia maua i tātou se mea fau e suia ai le mea tuai tātou te ola i se o langa tātou te loa ua wha sa o loto ina mai tātou i le tele o mea na wha polonga ina ai o tātou o langa o le mea mua le sa tātou talano ai o le a suia e le tua le tula fono i mea tau whainga tau langa. Ia, o le lava e tau o le tuspa ia. Manino lava e tau o le tuspa ia. E to tongi a tātou ngasala i leoti. Roma e ono lon vai ue lusu ma le tolu vai mai a. Vai mai a wā o leoti o le to tongi lea o le ngasala. Loinga, that is the penalty of sin. Tangata ma mai le Roma tolu vai ue lusu ma le tolu. Anga sala tangata malaba. Ai fa mele Roma leono. Ya, na tatu wala au. Lunga leina, fatalofa le tatu wala mumua, talofa lava. Body. Alofa Jacopo. So i fōro suka whawhiangaira. O mai takanini. O ia whea i Tauranaki. Ia, maungi whawkai. Oi. Ma lor se fua. Ya. Samno mai. Tia kau ia mākou. Ia. Tolu. Ma whawkai ia koe lau sunga le. Whaso ko tingia tia. Ka langa mai fo ia i. Oko koe su. O me whapea le ki me. Le ka whai kau kuspa ia ria. Aure ka langa mai rao makua i. I o me e se ronga ka kia lui de imbeske. Venga ka kia o i ma au kuspa ia. Mkam whinga kai roa le wo kalamai lo su. Alavar kako kama i imbeske le kom whai koe. E mea le ka kia tia. Oru. Le ka whai kau a kuspa ia kau su. A le o e ka la mai oison. Tau tia wheneng fō. Ka le ri pa mana malama mai. Kai po le ka le ri so songi lo sunga. Taptai. So songi mai fo i a le au. So le au fia i loa ia a fio pa ia le ri. O ka kolmai. E wo ka i loa ko le kero nge mau mea. Ia, ia le tua. O le ko ai kusi la le apima. Ko fai tau ia ko ve o ke ko poka la mingi ko replay ko fa ro i ma. Na, le te lo. Su e ai ko su e ai. Le au ga ni poka la. Le mo ko le fa fai pon. Ya ni le ko so i fo o ai ka ko fo le ko i. Mi voni ka usanga ko dia ko foi fai un le ka usanga ia. Ya ko le di so lo so i fo ia. Ya ha vo ko fo ko ia fa mai so fo i ka fa peo ngai fo i. Apa ia fo i. Para ko ia le ko fo i ka so au ia. Ya. Ya la fa se kumake. Ia le ri. Ia fa ka ia lo sungolo lo ke lo sa fa wa ko kala me nietia. Yo, ta o telefon. Ya kala venga le ya. O ia fioti o ora to ta. Ele nga foi tu isi me nga, fa isi me nga. Ke ndu la va ki va ka poni. Aftai, alo fa tu si to ai nga. Ngira kia. God bless fa se po. Atalo fo tatu au, talo fo. Talo fa tu lo sunga poni. Talo fa Antonina, o mai ortina. Manu ia fa aftai va tu lo sunga. Aftai, ia wala mai ia, sono mai. Wala kalande mulia tele ngang fa aftai fo ti sol sa mana ia fo nekula le fiafi. Ia le tua. Ia lo fa ia le tua sang fo ia le hola man malo silitino e silile nganga. Tai. Awala le o nanga. Sala ingal sina ngado le tua e se nia ia nga mo to ni es. Iloa tilili. Sina ngalo le tua ala ia na fionga. Tailo. Le lava mo o kalame mana ia le nei fui tula le po
I wha mai se tūri anga o le atua. I a inga i a mai se fwoi. Tua la au o le atua i se tasio na au au. E mai se fwoi se tasio a inga. Moni e sau noanga wa o nara. Au ngā e whaangaronga ta. Moni la. I le atua o na ngā luenga wae. E moni ai wala au le atua. Ia e le ngā luenga. Ana o na e au ngā mo. Tangata o lo. Whao ngā ai le au ngā mo tangate. E le whaalongu whao ngā. Moni la. Ia le atua nei a fiafi poni alo whaatu. Tailawa. Ia rau te teimiro ngā luenga whapea fwoi sau o lo tu meri fwoi. A to whaaso I fua manuia le a fiafi. Tailawa Antonina, alofa te le atu atu al tina, manuia lava le fiafi tatu whirai lewa yaso. Ia whaaso. Ia, so I fua ia. Ia, mō tatu o manoa, walau mai, pe ai file mō le manoa, nai minuti e tutoe. Ole, ia, nana uta ua. Ang sala tanga te uma. Ai whamailu po paulo. A o tutongi lau le ang sala, o le oti. So death is the penalty of our own sin. And we are condemning, we're condemned ato, tau salaini tato, e tutongi a le tangata ia, ia lana ang sala, iana ang sala, I le oti whale nganga. Ai whawhitai I le tongi ola le tatu tal noe le imal whengengo whaia Yesu mo tato. A whitai o mwhaia I ono tato maua, ia le whamanga longa o tato ng sala. Na mawai le tau langa na whaia Yesu I lunga o le sa tauro ona. Ia, patalofa le tato walau. Talofa lava. Ki lana. Talofa. Talofa. O ile sa unoa? Malosa o ki mole ke fong famre mole. Timo, ia. Malo lava Timo. Ia, sa unoa. Ai o lau pisidi. Ia hangera usunga whawhenga inga ia. O hura fiasi. Ole le ngole, ole apunenga nganga salai e rua. Sa ua keiro le apu. Ia o... Ni kua voyanga e fero hulu kapisi sida oranga ole. Ah, lusinga mana ole apua ya malanga. Anga kele ko inga apua. E wa nga ba bengi ole apu e ko swinga sala ananga ora usu suenga. Ah, ora usi hulu sunga fasen. Ah, ole mele e Timo. Ia. Awa ele se apu ta o mal tu spai. Na pa wale me ole fu ole lao. O te le lopo o nganga whai atu ia o le apu. A o le pauale mai e o le la au e loa ile le leima le leanga. Ai lau ta ua mai a se tu ai ngā la au. Ai na pauale mai tātou te whapea ia. Masalo ia sua malia le apu. Pe a whai o se apu. Wa lai a o ngā. Tango e le limo le nilo o matua maule. Maule apu o whape nei tātou. Ai le se la au, le se apu po se ase tu ai ngā la au ta umaritu spaia. Ah, Timo. Apu e pui ole mea walanga o susue ngale iai. O whikanga le kua ia. O la au. Ia, ale la aua. A la kuru haka ia whamungu mo le apu. E o ako mo le apu. E le apu hanga salai. Le se apu ta. Ah, nanga ore kia ore ngola au ya I ka ina usida kol. O e silfinga le la au le. Ta mal montim. Ya. O e silfinga le la au, wang e femena te silfinga. Le o ke ngo usu e fode le. Oh, okay. I fa punga fode le. Ia. E kasia la au. E va pe me ke le apu me. Ah, okay. Ako me kasia la. Kasia la. O ngiru pa ye. Na, la awe lo le leima leang. Le lopo se mango ale kau ke pisa o le apua, le lopo se mango a. Ma, wala ngo usu koi se au. Ia. O bisi lo me de o le apua ni. Ia, o la usu se ngo vole. Ili se. Ili finga lo le. Wala. Ala nga, o le ngakare nga sa ufa mo le le apu. Ia. Dia lau ka o ko le apu. Nga. Ia, nga angwa pika kia nga salu ngere koe apu.
Azuma dia si ole apua. Ola usu suenga au ia, ila maka upsisi. Le apua nenga. De ai. Ia. Mu ka wa me nga usi la wodi lo. Wa usi wala uspaito. Ia. Me ole apua. Ai lei ma se mel tus pa yo ka o me se apu po se ase ko inga pa wan mel la au. E ka ja la. Ana la au. Fa tai ti mo langa o mo ta tai mi fa famlia tu le tu ya tu le va ya so. Famlia le tu la inga. Ja. Fa penga fu la sunga. Ja, fa tai so fu. Ia le li. Ja, te lo fo le ua. Tu la ta mai le fa un tato ya. Tu pele vala au le. La no tato vala mul le ta lo fa. Alo fa. Alo fa la sunga fa penga. Ja, oile sa no fa mul la. O la kama kalo. Talo. Oyo kalolo. Ia. Malo kalolo. Le vari kare ko fedo. Ia. Ja, maar maar even serieus door of voor die ingang van je kuya ko la. Ja. Kaya malong kan kunga. Ja. Nou sungal fa penga. Ja. Eso mga ku sen por kalame. Ja. Awarong menga o. Video kwai. Muda ku ngang fa kai. Ponki fa kai lau. Sungal fa penga nga mole. Fa mamla mai ngai me wa ku sai ma skamana o ya ko pongin ma yang al fa kawan ku spia. Ai me ai kia ai ale lo loko la ku sia. Ele o ye mal mal mo shoso. Fa kai lau fa mal manga mai o. O ngai maka o si mangai me. Mal mai mo so ma ko mal manga. Tai la. Mele mo le kwela ngang fa kai lau sunga. Tai. Ja, lo fange de kwalo so is voor kru. Ja. Wij zullen voor kwa maar nog falo. Ja, lo fange voor de kwale. Je sang voor de mau ilo sunga. Ja, wala va por kala me maka ngo fiering e fiafi. Taf tai, te lo. Ja, ole fa malore va ku. Iso solo. Ai ka malele ku ngai ma ku ya ku mo panga ma ka ko e faiba. Este mi festa tala. Ai lo fa tele atu kalolo. Fa fo isi usonga ya sau. Ja, lelei, ja so foi mo le temi. Ja, so foi e ponki. Ah, se foi. Ja. Te lo asau o mal temi ja. Ja, el tatu vala ule talofa. Talofa. Oi. Tini sa o. Oli. Oi. Ja, malo. Ah, o vini me ngole apu le fa longo mai ai. E o le ka fa. E fa Mungvia kule mkap si silinga tango mai. Ia. Kile I follow ale ke la nga mai fu kala ya ngoi le mka kule o sa ngo mai. E va ko suka mahaku. Ia, sa no mai. Le va ko se mahaku se apura nga fu sa wala manganga kala menga ola au. Ola ele lo ya kamu ma e va fa ko ese ile ku. Nga la lo le la ile o fa ile lengi o fu ai fu ola au ma me ola au. Fa se go fi ai nga ku pulanga akama e ai wile. Fa taile tu e se ka ki lo nga lo fa. Mlanga mi o kong. E se so ange mo ka ko ngila lang. Dia. Ola u tia so aku le kala ya lo. I like the way for le for my ono malonga ai. Wala sa u kong wa ku spa il fa ngolo upunga. Ele fa pe mai. O ngoa malonga kungu po longa country po longa area mai o ngoa malonga inga ia ale lolo fo o lai ka uma yanga sala ese se u male fa yo ange yo po I ka ka ila tole ilole tua e ka uma mo o ingo ama mo po ula me fa pega ia ala esa sa o ingo malonga inga na fa longo ama yo fa pela yo ka ro fa si inga lai ro kwai ti ayo makua e o ka mai ki lo po ka mai ki lo ko le lo ko ba ku pila me va pe ngai po po mai le tu yang kala ka sisi e manga ia ma we ka fa mang yang ai ma e lo nga lo fa nga sa lo fa ali mai le mai ke sila fia ia oli ia fa mo mai lo fina mo le langi wa fa sao ia wo fa mangalo ga ngai yang sala la pa kwala yang ai ole lolo ku so me nga wa ile yang sala fai na mali le mo ai fa le ko ngoi si de wo mo ta mi oli
fa malolo finangalo. Ya langa te vili mai a wa umata te mia. Ba me vana o mai. Ko lo vilia kwa. Afta ya malo finangalo ne fiafi. Ya, ore tila fiera le wingor mianga. Ioi, afta ile so sorry mai. Pa ire ka mo ke musika wa ku ngo nga sala rangi. Pa pika ka o fia a mi ko ngwele ai. Ai le. Ai filo ka sala fa pika ngo ka ma wo Yesu o ka. Se o ka me uma sa oi Paulo. Ai filo ile ba yaso. Afta ya tu altina. Ya, alo fatile ya tu altina. Ya, family le tua. Bless. Fase fo. Ato te via oile tua ne fiafi. Fafte tele lava. Wa. Fa wina manuel mato ta upu ne fiafi lo wang lei. Fafte ma futa mai. Fafte so ni mai. Mato te leilo se mea na oete. Failo mai ai mato me uma tu solo la finangalo le tuota lo ila upu ia fa penaon fa tu mawina fa mausalina me ia ye fu ni o nga mani me le me tau fi e la fa na le fiafi e nga mo la tu le nga to la tu si fia ia e fa nga ina fo i mo le la tu sui fu fa pe fo i mato uma lava fa ni me le po fa ni au nanga le radio Samoa pulenga mo la finga luenga na lei fo i le tua visiona ma fuafuanga fa te unuina ma se fa ngol ni te usanga fa mnia mai le tua ni po fa mnia i lo tunu te mi fo i malo lo ma moe ia lau puinga ma leo a lofa ia i mata uma ma to mo le asfo talo manuia i oe fa te tele Yesu fa te tama amene ia o tatu por kalamel na ni fo i aso sa mo tu lo penga le loto el fa moe ia o le a tatu to e filo ai foi vai sfou il tato temi masani fa umai il tato mta upo o fenga ya mo le temi ya alofa tele atu o la auto ona nei poni fonti fa soi foi mo le temi God bless A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ele ai se tase uana
whaatumuina la uipu I le vai o le file mu. O la o nei ipu sa whaale hao ngā ina. O lo na iunga na o le nuti I lo to asa. A ole nei ua teu ina. Whaatumu mai ai o whaafoi atu lou viinga. A ola uipu ia whaatumu ina pea. Le tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. E lea I se tasi ua na o oe Yesu. E whaatumuina lau ipu I le vai o le file mu. No kunga vai le tafe mai pea o lo oli oli. Le ali e ua e au mai le file mu moni. Lo ua tua e whawhetai ua e whawhou le ipu. Aua e o ngā lala I le fia inu. A o la uipu ia e whaatumu ina pea. E tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. E lea I se tase ua na o oe Yesu. E whaatumuina la uipu I le vai o le file mu. A o la uipu ia e whaatumuina pea. Le tamau a inga whaaleanganga ua sili lea. E lea I se tasi ua na o oe Yesu. E whaatumuina la uipu I le vai o le file mu. E whaatumuina la uipu I le vai o le file mu. Ola si whanga mātunga fia le nao le sunga ia sulvete kuruene nisi nao whatunga. Ia pei ona taurunga tu ia ili tātou porkalame a meise fōle tau tua lana au auna. Pasta pōni fonti ia ma le tātou porkalame o le tu le upenga ili le loto ilana fōi tau tua peo na masani ai. Ia a fia sunga fua ili tātou no le itu le valu. Ia wa fōi ia le au ino le fiong pa ia le tua ia ma Mo fu ili na avanoa tāua tātou te tantala no ai, ma whaalongolongo, whaafonga le tātou tinu. Ia, ini vaenga tāua peo na uina mai, e lana au auna, so swani mo tātou umalava, ia mise lava foi ia ila tōro whapena ona, whiangai malea o uina, ia ole a fionga pa ia le tua,
ia wa fo iu tapen penanga I tonu so se kalesia o lo fa penao na e nga lue ai o le ate fo I mailala na o na male tato por kalame o le tutu le upenga I le loloto I le tau le valu le aso nga fua o le vai aso a sau le a fiafi whaftai tato wo mapaanga ia pe ona whaatasi mai le tato tautua ia mise la mafo I le whaatawa ino nai nei fo I avanoa ia ma le nei fo I tūla ma le awha tato te whaalongolongo le lei ai ia maua sina mea tāua maua sina mea o ngā ia fsoswani mo lau tā penanga ma lau sa ililinga ia wala mafo I ia le fsoswani mo e mo le ngaluenga le tua se fulu vanu minu tele tutoe ona tā leo le tūla e se fulu. Touched me, Lord. You lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. When you touched me, Lord, you lifted me up from valleys, from where I was walking with no hope at all. When you touch me, Lord, you healed my soul from sin. Thank you, Jesus, for your precious love for me. Touch me, King. Oh Lord, touch me. I am a sinner, more of you. Touch me, Lord. I may be blessed, anointed and clean. Ina ua e pai mai, ma ave ese mai au mai balu. Ile mea sa o savali ai, sale ai, ma so ufa a moe moe. Ina ua e pa I mai, na malolo ai, lo ua nganga. Yesu faafetai, ilo alofa ua o wolai.
ina ua e pa I mai ma ave ese mai au mai vanu ile mea sa o savari ai sa le ai ma so fa moe moe ina ua e pa I mai na malo lo ai lo ua nganga Yesu fa afetai I lo alofa ua o olai Pa'i mai Yesu toe pa'i mai I le ua ngasala Olo pa'i mai Lea li ie O te malo si ai Whaau u mama mai Touch me again Oh Lord touch me I am mercy more of you touch me Lord I may be blessed anointed and clean Pa'i mai Yesu Ile uang sala Olo pa'i mai Le ali ie O te malo si ai Whaau u mama mai Olo pa'i mai Le ali O te malo si ai Whaau u mama mai More of you Touch me Lord I may be blessed Anointed and Si whakamatanga o whiasunga le whawhiangainga Pastor Pony for the tea. Ia, male tātou pesele nā lea le ilewa te leo na sautua. Nā ua telefoi mo oe, te nofono whale pia whapea wai mawhatia. Heo, ai lungo le tātou YouTube. Ia, te... Ma oe fwoi sina teimi te whaarongolonga mto e whaamalusi e fwoi lo wanganga ngalue. Ia, a fwoi ni mena tutupu soifuanga wa tātou iai. Ia onai vivi inga napo onai pespesenga whalenganga fisoswani ele tātou sāwalinga ele nei fuwanga ole tausanga. Iwa minuto na tāno se fo. Ole fuala au sa teu teu isia uma falfal Ole le ualia ina uami ole tauelau ai se fai lo taua pa una mane tua au wa mano le moa fanua sola itai le moa folau Lokuwa asatu tala noa safa amoe moe atu I fonga poa Ole ua leo usu e wo foa Me moli nai a poli mala ua emo mai fa anoa
E tulela sa tuile mai lua mai mo matangi Ako ai foki le lau tuile au sami maela Ola o pere la uma amora Fola ua tuile taita fola Esi a uluku esi le la lelei Se foia na tifina e ona porei Ai o te refa ae aina oe Ua laino ufa a benei Ele rosa a faine a mosei Tatiana mawhaafifianga wa tawalunga toile tātou por kalame le nei vai ngola fiafina wa toe 5 minute o na tāne o le tu la sfulu manuia tele malolonga le tātou tunu le nei po ia wa foilo wala whai whanunga le leo le asua tai au ia i por kalame mangaluenga pe o na masani ai ia whapena foi manai whanau ia onga ia mai se foi la tau o lo ngafa ma le tau seina o na ia tātou tua asina sina po na ia tātou matua ia o lo whengai mamai o le tino nga leile tua mo o tau ia whamaruia foi le tua ili nā foi ngaruenga tāua ia male ngaruenga e whapenao na maua i tātou whamurianga o le tausia le leilea o nai o tātou matua ia pe a whapeo nai mafuta i le nevai temi whabangaro se whamatalanga o le tau tamali ia whapenao na iranga le lei mo o tau umalawa whelo i tātou le aso lulu i le alofa mananga le lei o le tua sau se whanua se whaasoi fuia Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Safaita ele sewa talela vai fasi unutua Hua ave loloto setasi no foita ilema siasi aluia o lepele Uae facilitasi Esa afila ngona le alofa E tutupu peio ni vavenga E faingo fielo na va o upuina Kaingata lona o laina Vai ai langona a oleta talo e fama losina Le mauta sinona ileo Salano anga iaso faiso selumana moi taua umileo la pefa tasia wailo lo fa ia oe malo ata le amate momo